tu penga te whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o Laupaanga e taitoloina oi ao e malanga asiasi I Samoa. A Chic Homes Limited. Wale taimi mua moana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani nei e talafu. E mawhai ona mātou fisoswani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. A Chic Homes Limited. Whafso tai mai loa shamaima I le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. A Chic Homes Limited. A mata ile aso mo se tae au manuia. Au kilani wa esa au ni. A fio mai loe le Harrison's MZ I o Tahohu. Le fale ofu polenisia pito I sili o na tele ai la e moa liin te mai tae mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa masulvania e maua o mai ile no whangai tasi. A fio mai mawha ilo mai le Harrison's 20 e toa sia ai le 20% mai o loa ufa pa uina. I oe, ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fia masia. Hey, yo, so
mama mai se talo fai se ai tu ole ava moli atu au lei tafa mai atu se mama sinai fai for mai ava tu au nei nei o tu ai Rasa nei lai na e satia ina nei o salala mangu mangu ai lama fua mama mai se talo fai se ai tu ole ava tu au lei tafa mai atu se nova sinai fai for mai ava tu au nei nei o tu ai e rasa nei lai Iona solo tu ia manatia lilo sia urosa ne itamate le la nelia ine se tuli ngama aveina se manu ole vao aina lona tino mafa ale aina tau tu au penga ona ua taia ile maanga ile ana nei o salala mangu mangu ai lona fua mama mai se talo fai se ai tu ole ava moli atu au lei tafa mai atu se mama sinai fai for mai ava tu au nei nei o tu ai Rasa nei lai ma e satia ina nei o salala mangu mangu ai lana fua mama mai se talo fai se ai tu ole ava tu au lei tafa mai atu se nova sinai fai for mai ava tu au nei nei o tu ai e rasa nei lai
O te whatalofa ma ofo alofa I a te oe I le nganga whaafetai I luma o le atua. Whatalofa I whaamalofo I le soifua maruia, waalofo I le langi matafi, malolofo lau, haftai pale. Haftai I le atua, ua mawhai o le teitei mailo tau soifua, ia ma se malosi foi o le au auna nei.
ia o tātou toi whailoa i ei luma o le nu ua le o tua o le nu. Whailoa i fo i luma o le tua. I lona anga le leima lona alofa tau muri pea ia te oe mau. Ofo alofa atu Samoa i nei tae au fau. Fa o popo e le tua i lo tau soifua ngalue, le soifua tau tua, le soifua au auna. Aso toa nai, le TANOA AVA, aso lua o me, lua afe lua sifuru maleono. E se vaila i. Le auto i titi a tātou papai i le afa o le tausanga. Ioe. Au le vave o le anu le taimi. O lea ua lua sifurma le valu minute ua te aile tu la sifurma le lua. I le auli le nei o le astrona. I le whapoponga le porkalame le i atau o savea se yuli male TANOA AVA e te maua i le sao. Lea ua whasua le tātou lau lau. Ia, ia i se taimi momoli ipu. Ia, whapena fui na tau mafa se awa i le whafonga tāpua i mai o le atunu. E te tangwa oi whateitai. Lingi si au ipu, whaatulutulu ve mai, lau awa lea le tua. Whaafetai i lou alofa mlau wanga le lei. Wa e te tai mai le soifua o lou atunu. Whei loa i ai malei ataua. Ia, mamātou sangi fia ona o lou wanga le lei ma lou alofa whaasoa. I le pule, i le soifua. Manuia o le atunu. Ia. Atalo fala ia le ia te oe ma fatalolo fo I pa ia masani o le atunu I ona tulanga falupe pa ia mamamalu fa le malo pa ia fo I mamamalu fa le anganu ia ai le ngata I lea ia maua lunga lava se vi inga o le atua e momoli e ana au auna pa ia le pai sino le tala le lei ma feo o le langi I tafa e fio le lalolangi ia a o so o se fata whaitaulanga o loo puno wa I ai le au whainga luenga. Ma te talo ma whano no manu I le atua. A wā Samoa ma hona tangata. Mai maunga te tele se io o I maunga iti. Mai ona ao se io o fo I ona iu. Mai ona tumu se io o I ona tawhai. Ia e maise fo I. Le loa Samoa o loo whafonga mai I atu nuu mamau. Le ai tau malele o loo whaio peo loo susu e le wha malamba. O le isara e lumoni ma vava ai atu I lona atu nuu. Ma, whai le tautua ai tau malele. Whawhetai Samoa o loo alala ma papa au I fafo. A wafo o fafo o loo tau le malo si anga ato. O le iwi tū le nā o le tamau a inga o le tātou o te nuu I Samoa. Po a nisi atinae. E le ai se atinae sili ona maua lunga. Lona tūlanga o le fua mai. O tangata nuu lava ia o Samoa. Ai mese o tangata nuu e alo lofa ma au lo latou loto. I o latou a inga. Ma tangata o le atunu o lo whaamuli mai I o tātou lau whanua me ele. Ai voi Samoa I e tele fafo au la lafi. Wala lafi o le koe la vā whaalongo I kalafo I le whai risau di me o kou kakaa kou vālea kou lea o onga le inkou lumanga alare mea lea o tupu ai lau li inga e mapuna mai so o I o lato ngutu I upuna la le o to inu a ia to inu lava ia I le meo le masiasi ma le matanga ma le to I lalo popo o le lopo o feo le mea la au la lafi ai e o a imbeo nai tama I avi I fo I o tutuli I avi I ai fia maulu I tonu a pu avi ma le tua le leile tala le nau o faiatu e le moe le leile meo le eitu e se le tunga mau ta oto hai o tau fo I mau tau upu o siri atu ai le tama I titi e mativa ai le lei lona mafau e poto nai lo o le tupu e tele ana mea ai valia e wha valea. Kako wa maka e kua I foi whapena, ta tui I tātou mea whai pele e fole, ni tai au. Tā pena mai outou I nā le tuli manu lana moana, le foi la au. Lui atu I le tuli manu lanu mu. Ai o le lau whani, wha masino le atunu. Lau whani mai ia le atunu. Ia, ta mam tina mātutua e le mawhai o nā luloa.
le vaa o le i atau o sa vea. E awhi atu i maota malawa. E momori atu le nganga whaaftai, ma ofo alofa atu, ma whaata alofa ma opo i ate oe. Ia, ma whaaftai i lau fo i talo sanga lo o a whea i le au whainga alwenga nei. Ia, maise fo i le pulenga, le sunga le whaife au ma le whaletua. Pastor Louis Bonifacio and Pastor Ane Bonifacio, le tofa ia sa le aula, se mau matai o sangala. Ia, matino matutua o le au whainga alwenga nei. Whamanuia whapitoa ma whata alofa i le tina matua o le ngāluenga. Ia, o lo o whafonga mai, ia le tina o le tātou ngāluenga, le sa tausi e lii, ia matausi i le whaife au, ia ene, pastor ene sangala. Le lia, a o whafonga mai tina, alofa te le atu le atau o sa vea ma oe ma whamoe o lo maua lo malo, si ma e aka mai ka i ta whaasua i e whai, e maua i lo fia. Ia le nā, ia misi, ta mam tina mātua i tonu, maota malawa, maota ngase, whale o tangata mātua, whata alofa, mau o atu, le ofo alofa i ate oe. Ma lo le ono sai, ma lo le ono sai, wau isi ngase, e maua, ona e mafua mai, ua atu le loto, ma ua le lava ono sai, i mea mata ngā e whai e tangata, ma ti ngā i le loto. Au tātou, kako ke whai mea kari e, ma tātou fia, whatalofa, whapitoa lava, i nisi o le au usolo whafonga mai. Ai mese lava i nā, isi usolo nā whato a matafo ila na ngā luenga, o le sunga i a Sam, mai nā i le porkalamile nā, o le whala Samoa. Fofola le whala Samoa Sam, mai i nā, i Mildura, I think Victoria in Melbourne. Ia whatalo whatu li Sam, o le maua fu Sam noe, e mata ma komeni i lau porkalame. O nao le whatu a taliu mai Samoa. Ia e sa uma mai le fulu, ngā mō mai lunga le valele, ia e sisila. E li whata mala, e li mana o e malulu. Tau na wha, ngā le malos. O le mea wafua i mai e le atua i ate, o e tui lunga masa vali malu e whaile tautua i le atunu. Awa, o lau, whapala aile nā i le mai. Ia, ona e mai mo i lola i leo. A one, i les, o se tangata whamlia ina tele i le mea o le malosi, o le tino. Ma le anga le lei o le atua. O te loa, por se fulu, a se fulu tau sanga, i se teime o te mai ei, o se aso e tasi, por se afaso. I le tele o ni tau sanga, o tului pe le tua le malosi ma le ola, alea, ola fia, fai mea fia, fai mea tonu, tu sa polo ile au tau ai maam le au loto le ange le ima sisi, e tilo fia i alo ulima. E oi, awa o masa di ile atudu, alu atu al tato story, pa tonu ai fōlinga i le ai se alo fanga, ai malu yo upu, ma le mata ngofie, ma le susua yo upu e momori, el sa vali siri, e ale na. Tasi le nā me totia ma le nā au wala tā ua tele le whao ngā ina o le tātou ngangana. Pepa a le ami o le tangata ma le mea na whai, a o le ngangana e susua, o le mea lofa le atua. Mua ngangana, le vao ngangana, le fatu ngangana, le whaatupu ngangana, le utu ngā vānganga. O tau sila ia i le mea lofa le atua. E momoli ai. Ina ia whawhaingo fie, i le whawhonga le tunu. Pole altua ngā pā ao le ngā yoinga, ma le tala. Ai amo mori, i le mea lofa le nā. Ia, e le hei hase mea, o le a whawhatu ulu ai le mawhau whaurasta. Kata ma le si nā mea le mani, ne lau tala sao ale. E le ma i maua so taimi, au te whialua i e sue, le tangata olo o i tua o se fake page. Awale mai maua i le taimi. Wa tātou i loa. A wafo i ao o na whatustusa upo le tangata e tau tala. Toi whatustusa la i lea i lana tustusinga. You know exactly how to match these people. Their thoughts, their thinking, their writing. E tau mai nā i ate oe. Ai, o wale mai maua i fua.
le taimi lātou ia. O le vana tātou I lo le leitangata o lo I tu o nei mea. Awa, whapea lātou valea le atano. Ai whaingo fie. O le tātou nofo whaawa senga. Ma whaatustusa tala, ma upu masani tangata nei. O fo ia lātou tustusinga. Nioe, peila o le copy paste le mea na o le tala noa le tangata whaatustusa le lei ilana tustusinga. There is no difference at all. Match it up wei lo le tangata. Ia le nala ia whaatalofa la ia ila tau whaatoa tau nuu mai ma le manuia I lau whanua ma ele o Aotearoa nei. Mahalo le malanga manuia ia whaifoi I nisi o le malo o lo o malanga mai ia o le saili ngase a saili a malosi tong fitinga le nei atunu whaatalo whaatu malo le soifua manuia I lau tau lo auto whainga malanga le lato le tai le lato le ea le lato fo I le ala ia awhi o maia welcome the land of the long white clouds here in Auckland tamaki makaurau in Aotearoa nisi fo lo fo malanga I le so tu ai ia le malai valele ma ele o kilani nei mo Samoa ma isi atu moto le Pasifika ia whaamanuia le tua ma whaalau pe au le ala na ia tau nuu male manuia I atu nuu ma awhio anga o lo o sasao ai ia ma papa au ai ia ma whaia fo I lau tua tau nuu male manuia le whainga malanga whaatalo whabito lava I le toa tele o le tātou tunu lo whaata o toria I nei mea o ngase ya le uto sitsile atu ya wo se malu mai lava yo le ma ini o le malulu o le tau malulu o le nei fo I tau sanga ya sa foi la le malulu ya mai fo I maona foi gata maona fo I mai pe o le fulu o le tafe o le isu o le tale ya o le tinga matangi o mata tinga so ongo pona ivi tinga anungase ya le mea tau, awuna ingalo ia te oi. Le vaile nao le ola. E ve soso ani tele ia te oi. Awa ke la kukusi mai e fo ma ia me voila au e. E ke le iloa po le alenga, le ale vele vele voila au. A ke ia wa e malo sa oi. Ia. Ma ali me papa e o mata. O tau umala o lo fata o tolia. Mai se o matua se I o se pepe fau whato atu ese maletina fau ia maletina fau ia wha manui atu le tua ma wha malolo o tau I a ao o le tātou matai sili lang Patalo whapitoa I se uo whaiwhi au I Samoa e whakasai Samoa Reverend Seti Uta Male Whaletua le nofo alo ia fa pe fo ila ngali ia mesele mamalu le matanga luenga male kalesia atoa ia malo watu ile ngal wenga olo fo ye pe ina ia manuia ia le tu tolu sanganga mal faleono le atinganga fa pe fo ilu atu mal nga utaala male mamalu le fa tolu le kalesia ato itono o sale mo le tato nu to tele o tato ainga alo tapo ai mai mamala malama le ile au nanga alenganga I fo whaiwale a taua whape fo I male tātou TANOA AVA ile aso toa nai e te maua I le sa te le I o bata upu sa tutupu le nei mai aso ia male asia singa fo I male whailo inga male fionga le li pāremia ia ele ngata fo I lea o le wha mawai atu matoe taliu le uto ina ua mai a hana siaki wha fo mai medical check-up is all good to go. Alo, moli mai lo na alofa, ile atunu uantoa. Awale to tele le sa I o le au whaasala lau mo le midi atoa lava na. Ia, o lo o iai au kilani nei. Ia, mawhai mai ai le sau noanga le fionga ile li panemia. Ia, mamoli atu o alofa anga maofa alofa le tātu o tunu. Mai se ua matua si I o lava se tamaititi. Whapena I sunga I whawhenga inga malato e kalesia. Le lo Samoa.
Ia, I ona tūlanga whaalupe. Ma I la tau o la lango atu. Ia, ma so se Samoa po le ale lanu, o le ale I tu ainga, o le ale lotu e lotu ai, o le ale pati whai e tāpua I ai. Walangu tasia I tātou le whainga mālo ua iei nei. Mo moli atu ua lofa anga I ai lātou. Sa mana I le mātou whilo inga. Ia, ele ngata I le li ilo ia. Ma o le teitei whono fo I le nao, le whono whautua ma malu o Samoa. Le sunga I Asiata, le va I Malai, va ai, to le fionga fo I le anolii. Ia, fa pe fo I Asiata pio vauliko, fa le malu, o le fionga I Atupai. Moa whanua, ia, o le fionga fo I Atawhea mali I Sound, ia, ele ngata ele nā. O le uso, ia, leota, le fionga, ia, leota. Ia, molona, ia, fa pe fo Ia unei. Ta ua I o le whailo inga ma le fionga le li pāne mia. Tele me fau. Tele fau I le update. O mata upu tuli loa. Ea ngā I ai ia le saunoanga o le fionga I le li pāne mia. Ia ai tau lunga lava. I le tūlanga mātango fie ua ta oto ai nei. Ia le se e malie o le sā, o le malo. Tinga le tele o le au, tau ai maa ma le au tau whaaleanga, ai ata lava le pālebia. O le fō ringa māsani ale o le ata ma tale sua ma. Ia, ma le tau sa fia, o le sua whaata mali, ia ma le soi a lea, eitai fuole tangata I ei fuole le loto lea. But he's a fun, loving, wonderful man, a dear brother. Mai, e tangi ora so se teimi e sao noa I le parimia. Na o tangata lava ia e vava ai masei, e vava ai masai, e vava ai pofea se me o pū, Lātou te tau mawhai, ina ia ini mai sina ta mai mea whapea. Po sina ta mai mea whapea. O na tau mawhai eila ia le whawhau se mea te le whapea. Hale simple la tau ma le whaingo fie ia o le mea. If you would have taken time to listen carefully, na vautu ma vai lava iai, i le taunu unga ua o iai, Mali dia ia. Giving the new government a reasonable benefit of a doubt. And beyond that, ina ia lilingi mawhatino, masasa mai leta mau a inga ua uma na fola mo le atunu. Le si mea mali I le talanoanga ma le fionga le li pānimia. Whamai le li pānimia. Awa toi po pole sisi iai. Awa toi po pole sisi atu le pa la tau mo le la tau vaenga. Ua masani ai. I le meo le fai tala leanga. Ua masani I le fai upsa. Ua masani I le le mingao. Ua masani I le tau fa leanga. Ua masani fo I le loto leanga. O le ala sisi mea fau tau te tau mawhai atu. Ia sui eita ngata. E le mawhai na sui. Le mawhai na sui. Le angai le mawhai ona apa le lima I tua. E se I le au le tūru patua. O le ale au le na. O le whai ina popo to tolo I whai ngā pānota. E whai o tuana I tunei. Lua whai ngā pānota te tele. Ia ma whai ngā pānota e lua. La iti. 2 general elections and almost 4 by-elections. Whapopo I fo mea nai au. E koruka e o le maka, kasi le koko le isu, ia male kasi le koko le nguku, ia, watu le whafonga mai e le tunu, kakali e, wata fo e lunga le api o fo linga, mai lolo soi fo manuia, ia se fatu, la wano, o mai bo mai I nā masi o lato a inga, mai le pito o Hamiltone, talo fo lava, Ferretti, Avei, Fafili, ia, po Fatili, Malolo soi fo manuia, watching you from Takanini le ataua, ia, whapena fo iso fatasi Maureen Tufele,
Watching you from where, Maureen? Usually from California or from the American Samoa. O le tuafine ya Miti Soli, watching you from Palmdale, California. Talo fai. Alo le soifu manuia tufal tato por kalame. Michael Toitoe, talo falava, alo le soifu manuia. Fatalo fafo ilungo le tato YouTube channel. Tufal tato por kalame. Press the like button, smash it, and leave me a comment or thumbs up, and then share our program. And I love reading your comments when I'm finished from here. Yeah, and then ngatilea fatalo fa lungo le tato YouTube channel, lato lo mo mai Facebook, lato fo lo mo mai ilunga o le YouTube channel. You manisi love platforms on social media. I ole fa fetai ba le fatalo fa pitoa. Ilunga o le ala leo o le famo tasi o ono tesi ma le tasi na le matua ola leo tele mai e le tawa le kota fatalo fatu le malu faitoanga mau hunt ia le faletua le no falo mo le aingali ia mai se foi le fionga i le falo longa le swafa lupe matasila sala ia ma le faletua ia mai se foi le no falo le li pule o le tatou hotel, le motonga fa pe foi machines and trucks for hire, motonga furniture, oka le matautia. Ale mizala le hotel. Le aise sino fanga city ona aulele, toe taungofi, ailenga telena, lata le maketi, nalu pefu fa lunga, le furoso mo o maka, fai mau paki ai la alo o ele ai so fosi mamoi o ele market o lo o savalalo isi le mata ngofi e ke ala fo o le fulu o so mo e fe ala fai mai fo mo mala o fai fa ko anga mala o fo o lo le fulu fo la ko so mo yang kau ai so mo e ala ile ngai ile avo ile market se pangi keke foi le si me matau tia le nai la uvava ai o le tele o le mele fuala au aina e ai ma fuala au aina au tele iva ai mo ai lea o ai tonui o fuala au aina la mole sala falafa patu matu tuia ese lan so le ai kang voe fataitai e so mali o vatu na va fela no o mai o la le ngole me lo u inkio fa okay yo sa sala pa inkio o le matua ti o vatu o fa na fa ye la au yo fa na la fi la au ni ya so ye le ave mai o isi la au o la au e fo o la au fo fa to a mata na fa la wi lo mai ina wa umanga luenga ale fala potonga fo le o le SROS o le Scientific Research a Samoa o le company po o le fala potonga ale malo o lo nga lulu e ai alo matama fana o le tunu na o uina ile to mai fa pitoa fa scientisi o doctors la ia fa pitoa o le melea o me fo io cloning a fa io cloning lo no winga e mai sele o le si pu atu lo fa fonga le tunu fa fe usua i ma sele ya po meu o vai ngo le tino fo le e ola o le fa fe usua inga la le e maua mai ai isi me isi la au fo ia ta tupu mai ai fatu ia matuto matufa le au fai fatu anga le tunu ia ma fa ingoa i lava e lea fala potonga lea la au ma lea la au e o fala le tatou talo lea ua utou sisila tunei o le matua tele au le tia pula fou la ua faafeusua i mamau ai talo fou lalo ua iai le talo volipolo o le talo famasina o le talo salani o le talo fusi ia a o isi i le telo o tausaga sa iai le talo tau o le pute mu tama fou lele tosi e ala o tau talalanga o te malmalama i talo sa fai o mato manga mala o le maketi ese umala talo la le talo na le famasina e
a ua i o le tama. Au tātou tala doa la e le mo le talo. Tai au nei. Ne nganga fifia ma le nganga whaftai. Tu sau te tau nuu mai i le tātou no whanga leo lo whatau o le tātou container o talo i mangele. Oka. Wa matua i. Wa matua i tumu le mamalu o le atunu i na. Wha mauane. A whai o i lungo le ala tele le temile nei. Wha malulu atu. E le i ola le lei le tātou le tio i tono le tā. Vale e tango i ki lau Facebook page i lungo lau telefoni. Ia po le YouTube channel fo. Whai e ona e whalongo mai i a tau. Ai, o le tātou talo ma le container le nā mai Samoa. Ia, masalo le o toe umi se teimi e te talai. Pe tau e i le tolu po le wha i le uli nei. A le nā ui eile fionga e salama tua. Ia, ma le tō telefo i o siana whanau o lo ngā lue ai. Nā uso, le uso ia lutu. Ia, a ila e le meo le mtau tio le mea lai. Ese ma le tātou talo mantua o le special a savela nau alu le teimile nei. A tasi le talo, tasi le o pepatalo e tolu sful tala. A lua o pepatalo ua fas ful tala. A lua le lima sfulu. A alu loa le tolu ua ona sfulu luna winga. E tolu pepa i le ono se fulu tala. Tui sa mau, ia, ma le tātou whaleinga, le fionga ia Samoa, ia, ma le au whainga luenga. A ngā i ane manu o whai le tātou special le te mire nei. O le usa ma tā wha, sani ma tā wha, ma le Sunbell, ia le nā fōwa i le tātou talo le nā. Limas fulu ma le tolu, Tidal Road, e whaafsanga i mai o risi tū, ia mlai ola mga whanga. A risi tū olo o ta oto ai le tātou container. I le mawhoi na misi, la i le sign, talo Samoa, afe mai loi tonu. Le o whapea mai le sign, o le talo le a le hafo, i le fast po le talo le chapipi po le talo ai. O le talo a Samoa, e le whapo polo kikia la kako kalo. A vea le tātou talo. Ma awala, e toi fusia ai le whau o malo Samoa sa whewaiwai ai. Ono o le meo whainga polkiki ma meo wainga wha uwhai. Alo lofa i le talo. O le talo le atunu i le talo a se wainga wha uwhai. La tātou uo. E tāle pese lea. E alofa atuai i a te oe. Ia ma le a matango lo waso i le teimi o le astronaut. Aukilani wa esa uni. A fio mai loe le Harrison's MZ I o tahohu. Le fale ofu polenisia pito I sili o na tele ai la e mua liin tamai ta e mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa masulvania e mawa o ma ile no fuanga tasi. A fio mai mawhailo mai le Harrison's 20 e to asia ai le luase purpasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umai le Harrison's 20 ma surfe ai le luase fulupasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fiamsia.
le VS Dental. O mo mieni ni fufapia mama papa. Awa loa e tino fuai. E athe valu se lawi wa iwa le seti tai ni fu atoa. Ioe, tele mai si fapitoa. Veni mai loa le VS Dental i le o lua lua o no o. O lua lua o no o. In this update, millions of taxpayer dollars have been spent fixing up damaged and run-down Rotorua motels after they were used for emergency housing. At the peak, the city had more than 240 households in 13 government-contracted motels, with hundreds more people in non-contracted emergency housing motels. Jordan Dunn has more. The final emergency housing motel contract ended in December. 11 formerly contracted motels have been done up in the past year to return them to the visitor market. The Ministry of Housing and Urban Development has spent just over $3.6 million on jobs like repainting rooms and replacing furniture and flooring. A high-energy showcase as 160 firefighters from around the country are battling it out in Wellington. The Firefighter Challenge National Championships puts them through real-world scenarios like climbing towers, hauling hoses and rescuing casualties, all while in 30 kilograms of gear. Event MC Jason Prendergast says it brings all parts of the organisation together. Whanganui police have been made aware of online posts targeting a signing of a treaty settlement. Local Democracy reports the posts appear to encourage disruption and potential violence at the signing, including calls for opponents to bring firearms and block access to the venue. Tobias McIntosh has more. The event's expected to be attended by government ministers and Crown officials, as well as iwi leaders and hundreds of spectators. Police say they're well underway with planning their approach and say the focus is on ensuring everyone attending can with the confidence that police preparation is thorough and appropriate. A record number of runners have crossed the start line at the Hanmer Springs Half Marathon today. More than 2,000 runners, walkers and joggers have laced up, with more than 50% increase on last year's participants. In its 43rd year, it's expected to deliver a more than $2 million boost to the region. That's news. In sport, Crusaders coach Rob Penny has jumped to the defence of Roger Randall. Randall and Munster have decided not to proceed with his move to the Irish province as attack coach under Clayton McMillan. A backlash occurred over a historic rape allegation from 1997 that Randall has always denied. Penny, a former Munster head coach, feels for Randall and the way it's played out. He just needs to be allowed to get on with his life, and the repercussions now are that he's missed out on a job that he would have been amazing at and an opportunity to coach in a different environment and learn and grow. He's a special bloke. Players all love him, and it's just unfair. Confidence in Melbourne Storm's mentor will remain at the helm for the rest of the NRL season. Craig Bellamy revealed on Thursday that he has a neurological degenerative condition. 24 hours later, the Storm slumped to their 7th straight loss, going down to the Dolphins. That's sport. I'm Sandy Hodge. Te alofa Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Samoa, se I fua mai, e polonga le mea nei o loo fai. So te vili mai, I au se talia nei, o ua mahua o mātou pei. Ai ala fo atu, se lau tala, pei tau te ina. Ai atolu se lawa ngā ilunga Waso so o mai whaawhetai ma whaamanuianga Se Samoa, se I fua mai E whaia si polunga O au se talia, e le tawhele susu ma le melise E tawhea I le isupe
tau fale lava ma tau whanua Te lele mea ai I tua fale I ngā I se I a po se eli ngā tungane A o au se taliane E to tongi fale E whai mai lava o lo to tongi e awhi E umana tipi I le tele o maupili Ua laki a o nei ta mai ti malatou benefits Se Samoa Se I fua mai E whai a si palonga O au se talia E le tafe ai le susu ma le melise E tafe ai le isupe I le tai au po I le malulu Ai usu lava e whai ngalu e ngā susu Sao le whaki ai fosi lava O le loto a e tule ai se I o I nā manawa A o nisi I Samoa E usu lava E su e pia marijuana tapaa Tau nuu I le fale ua pongisa Pili mai loa au si tali ai se tupe whai ai le amalea Se Samoa Se I fua mai E whai a si palonga O au se talia E le tafe ai le susu ma le melise E tafe ai le isupe Se Samoa Se I fua mai E whai a si palonga O au se talia E le tafe ai le susu ma le melise E tafe ai le isupe Sila I le hata O ita o le sekara O le nai a whaalata Le atali o le tangata O lona mata me a pea Ma le tuina no tele Uka apa mai ai O le neanga sala tele O e Samoa Tantua na ia sala e te Tuina na le lana langi Tuamalia aniu a ati Le e sopori o ta whai le nama Te aona O lona lima tui tangata Aliwa e whaona E
Tolu Amo Radio Samoa. Mani, ma Peretania, Loma e maesa ilimano, mo Samoa ia sa oloto, tamasese, ua malingi loto, naitina ole mau, ua aula uina ilau, le toloto te tele, ele ai o se fefe, e au solo le pongisa, ile vao esa ili o tama, e momoli, nai alato tau mafatanga, lawaki alangona pesi o iuleo, ele pule ni palangi o la Samoa, ole mau a pule, ole mau la maleta ua, ole mau Samoa mo Samoa. Toe pule o eni palangi tu maupe mamatala ne fa bongisa o mata seiva ai le fa kolone na lava e fai tu la fono uma mai malo au fatasi se o ai ainga fai e papalangi e tele lava ina fetena I matatu manga masani Samoa lauanga nuku o taule loa lawaki alangona pesi o iuleo ele pule ni papalangi o la Samoa ole mau a pule, ole mau la maleata
le maua pule, o le maula maleta ua, o le mau. Samoa mo Samoa. Ia le na si ufonga mātou ngō fie o le sunga le whawhiranga. Reverend Whaalawhitele Whanewhatu e Nari. E na ua sfulu ma le ono minute o le o te ai nei lei tū lai. Tasi whamanatu ia te oe. Aua nei ngalo. Ioe. O lo iai le tātou container taro le nā. Ia o lo ta oto i le numera 5 sfulu ma le tolu Tidal Road i nai mangele. A wala tonu ale aluanga i malai. Ola mga whanga Convention Center ale e Kalesia Katoliko a o leisi tu a wala. Lo tu mai ai le sign, le taro Samoa, ia mai vava ia tu e le tōtele. Salama tua lauano, ia whapea fo i le whanau, ia ma le te leo whale inga na ina tau ili ilis keke pua. O a Kata's Dessert, na mai nei la upai, oka le mata ngofie, whatalo whatu ia te oe le tua whine, a Kata ma le Dessert, ia aile ngatu na, o le wha ausi. Wha ausi yesi, wha ausi talo ke pua, ia ma le pai, ma le vaifala, ale a Kata's Dessert, ia oe. Na tumutumu ai ina, ale tō tele le au le li, o le au whakau pankeke, ma le au whakau, te ke puaa ia ma le au whakau pai le vai whala sua malie ma le malulu le special le nalo alu le teimi nei le atau o se vea special whaatau i au pepa e tolu ono se fulu tala tasi le pepa e tolu se fulu tala lua pepa lua se fulu 5 tala i le pepa ia lua i le 5 se fulu ai a tolu loa tolu i le ono se fulu. E si le la whakau o lau kolu. Awa, o le vai aso lea. Le la asau nei. Ia, o le aso o tina, whapitoa o le Mother's Day. Ia, e watu lo la u whai pisi nisi la u lo i le tanga. Ai le la ua le kanga pepa. Au ma la ua tuai titi tau nu watu le Sunbelt. Ia, tau nu watu ia ma le Ulutoa and Sons. Tau nu watu fo i Malapa ma Evelina's Polynesian food. Ai le ngata i lea. Ia, le nale. Nala o atu fo i a maisi la vanga le Grand Market. A le tama wahid mai West Auckland. Ia, whapea fo i tui sa mau bakery, tui sa mau takeaway and barbecue. Ia, ma le tui sa mau convention center. Le whai i a tātou functions te tele fo i o ingo whapiponga mariu masu whanau ma whatasinga te tele. Ia ne nao, whawhonga mai le fionga ia Samoa ma le whalatua ia Liz, anga iane, whailo sao i matau. Ma whai on talano atu i le a fionga ia Salamatua, ia manisi fo o le tātou au whasalalau, o le mafuta atu i nā. Le tō whine atu pai mua whanua, ia whapefo i le uso, ia siata le vai malai, ia ma le tō tele la vonis. Whatalo whatu le fionga, i le whatonu o le tātou Polokalame, i Los Angeles i California, le sunga atu le epa, whawhita i sua, ia ma le uwhinga alwenga, ia mautou foi, le lupe whalele, whatalo whatu. Le fionga a fonti au loa, ia ma le tūrisi. O le makua makauki o whainga le tūrisi le nae. Ia, ele nei malo whaftai na ufionga whanti. Ia, le tautai mata pala pala. Lofo i lau tūtau ma whainga. Le whala Samoa le uso ia Sam. Ia, wha malo atu. Ia, le ngate la. O le fionga ia Pesta. Mai le loi Wellington. Ia, e tele nau ia le tātou vaenga o la lango whatasi. Ina ia mawhai, o na mamoli le savali. Ia manuia le atunu atoa. Joseph Matuoto, tālo whalawa na whatali utuvei, tālo whalawa malolo sa i fu manuia. Feti Afwalo, ia, whapea fōi ia le tamaita. Ia Tani Afi now, watching you severe from the cold capital of New Zealand in Wellington. Talo falava malo, whaftaile mafuta mai. O le tala o ali'i noa, talo falava watching you from GC, Australia.
Vaftaina mafuta tufa zato proklame. O lome tui tama talo flava via sapati ya tayao fa perfo isi vale pasesa of Miami. We're watching you from Long Beach, California. It's 5:30 p.m. here, and it's a Friday in the United States. This is Tebitato Wovo i Talano i Polkiki avo ile ale United States la tomal to ino Donald Trump. Loto ausala pesia talflava ole sunga ya Andrew Asan, talafalava Andrew, watching you from Henderson in West Auckland. We love sapati la so tayao. Va perfo iluso ya Peter Asia talafalava. Alole mafutamai. Ngaule Malia is watching you, and also thumbs up from Peter Asia. Ole sunga ya Lee Manga. Lua Manga. Talafalava malutso from via. Ia va perfo ia le maitai o tila la wano malo va tai ma futa mai polonga le pena unasa ia Colleen Toria talava Colleen va mo we are watching you from Apia in Samoa. Cheers mo ka fifi ai wa makong fa ching ia Colleen le te milenei Rina Tausolo talava Rina Tausolo malo so fu mo Lau si kenge o ata e laku e lau fali. Aku ngā mea ua lewanga kongi. Ma pere maka o ata o lewanga kongi. Ia i le more whalo sa i lunga le. O le whakawhaka o zilo makua. Fui maono o le mambea matila. Ta alfalawa. Ma role sa i fumaduia. Seni vao tolvaa. Ia matamata atu mai Brisbane, Australia. Luma Pauli. Watching you from Point Chevalier. William Brown, talofa William Brown, ia va perfo ia sungalu leota talofa lava va taile mafuta mai tu faltato por kalame ina im foi ona mole ata na inisi foi o tatu tangata ole o mai leo la utala noa ile mata upule nei ole tatu independence celebration ile tausanga le nei lua felus fulmale ono ile masina o yuni le la o umona sao no le fionga le di panamia ya o umona fili komiti ma le komiti le nao tapenanga o le tatu tuto tasi o le ato e fa fo yele tuto tasi o Samoa ile tolu waso awa o le mea lea na tatu sa wa ile tilo tausanga mai o se so se tuto tasi tatou te tuli matai mamata i tuina. E whao Sofia ai le langona e fia i ai i o i a pia mamurinu u po fea lava e whai ai celebrations. Po lea pita ngalu i ta'alonga ma whai ngā mea i le tai. O kuri ngā pua a fo i lele e wha ngā o a korking o le pua a i aso a tuli. I le ele fau. O ku ngā pia kanga. So se ta'alonga o kilikiti. O le pai, o le voli, o le basketball. Se mauta alonga. Sa whai e le nawa i tau. Ino wa sau. Manatu le to ino tu le pa. Wa tau ngā tā tele nei mea. Mai mau le teimi whaalu i tupe. Iana pa u meala ia lea. I le tolu asu. Saua a whaasolo. Ia ai, o le ahi iso na loto fia, loto nuu ai ma fia alu i ka whau i kaulanga ma aisanga kolo ma wha a koka a koa le taulanga atoa. Fofo a ma le mori la tau ia, le mori saina, o le mori mai a sau, o le mori mai o i savai, i sa taua. Oka e, su e tu e a mua i ma le a vālis ka ngaka. Wa tasil na mea bali e le mele mo le ole wel tuto tas. I celebrate that 2 anniversary so isi ungali inga fi kauia inga RSA ma fi kauia inga ile makeki. Ai kolo inga ma ai mori inga ma u lima ama o ko le pasi ma o ai wa. Isi ava vanga isi sa ya ava vanga isi kwa i ya tu. Ai ava vanga mai isi i le fo ile ainga le tai. Eu fa pena le fainga o be yaso ia.
A kokari, a sa o le tala leo te vatu. Ia. Ia la. Ua tātou to e foi. Ua foi le vai I le mea na sawa. 3 days versus half a day. Ai le mana tu ai. Le aso matautia na whaatu to tasi ai le tātou atunu. A sense of nationalism, a feeling of pride, becoming independent from many colonized countries that ruled us for many, many years. O le aso le loto whaafetai. O le aso e fia ai. Ma mana tua ai o tātou waunga ta mā. Le whono whaavae o le awhi se lau fast food ma le walu. Nā matai o na milo ma ina se o ma le whono whaavae o le awhi le. Iwa se lau 5 ono, se o mai le ono 10. Tā pena le tātou whaavae se o le awhi se lau ono lua. Ma tātou tūto tasi lo. A o tā penanga o le vai teimi le nao le awhi se lau fast food ma le walu. I le whono whaavae, sai ai. Na o mai e le mata upu lea I lu mamea. O le malienga o New Zealand ma Samoa. E te tau ai o na whaatuina se a onga whaapitoa e tau o le kolisi o Samoa. E a ngai I ai. I alo matama whanau o le atunu. E a o inai. Whaapitoa. Ala na le una tulanga ese mai fo I le kolisi o Samoa ma isi kolisi uma I le whaaleanga. Inisi kolisi o se nganga whaftai I luma le tua. I le sao tā ua, ma le sao I matau o e ka le sia mo lātou te tai. Na tūla I mai ai ma whaatūlanga mai e ka le sia a lātou lava polo kalame o le a onga. Fesoso di ai I le malo. A onga maululunga ale kolisi o le ka le sia Yesu Keriso lau pa ia o aso ngatai I pesenga. Nā vu, sauni atu. Ale pata I malaila. Toi tula I le kalesia. Whaatino isi ana o aonga. I le laumua I vaiola. I le motutele I se lawhai. Tula I le whakasa. Whaatulanga mai ana o aonga. Malua fau. Whapena fo I ilu I le ulu moenga college. Tula I le kalesia metutisi. Whai ana onga. Whawai ana onga. John Wesley. Ia ma le tele lava o isi a onga. Le kalesia katoliko. Whatula I mai St. Joseph. Whatula I mai Felela I Muriwai. Don Bosco. Te silsila ia. St. Mary's. A nga ia tu foi. I longo I pulotu. Ese le matau tia o le sao mawalunga le kalesia. Le kalesia sofitu o le toia fio mai. Lana fo ia onga le titi ma lana kolisi sa whaia I lanu vaya. Nesi ana kolisi sa whaia I le anoa maa I vailoa. Tele le sao o e kalesia I le aoa o ina o whanau. Ape o le aonga la lea. Na savalia I loa. E teitai o le malo. I le nāwa I tau. O ngā ele o le whale tui sa mau. Ma ele o le whale vai munga. Whātou ia le manu. Anga I atu I vai vase whamai. O le no whanga na vase ai le tau o le tawhai ono. A o I. No to toa ma tofa I ai. Ia tofa ono. O le ami ngā lii. A fuata malona nuu. Nā ngā I ai isi umu. Ma au mai ai le tama. Ua avea ma matua. Ma li ta I ai. Ia le whale vai maunga. Ai maise o le tāwhatolu. A wā. Asi ma pātū wha pefo I sa atanga. Ma le I tū vai o fuata.
i mangyang. Aya, nela unga, te mapua manong ya manu malina fuitu ai ngai afuata. Fai mai lo mateitai na ua savalia ele na. Ivai vase. This is the place. O ele nei. O le nofoanga lea o le afatuina ai. Le kolisi o Samoa. I le awhi viselau. 5 ma le tolu. Ia le nāla ia. O i lātou umafoi la nā o tauina i le aonga. Ma mua foi o lātou whaamnianga. Ma whailonga, ma tomai ma whaabitoa. Ia maanga wa ese. E watu le whabalo. Awa o le tō telefoi o lātou. Sai o, lai o le tua le chapipi. Tō tele lātou la iai. O tātou whetau inga lava la i mawhauwhaunga ese ona ole le tutusa o tātou mawhauwhaunga e winga i lea vaenga whaupwhai o le porkiki a lea vaenga whaupwhai. E lea ise me lea ngai. It is a healthy debate. Ai o tātou umareno mai i lalo le whaamalu lea le kolisi o Samoa. E lea vesea la lo tātou vāno nofo le nā. Io. E lea vesea le tātou vāno nofo nā o se tama ma se teine nā o tawina i le kolisi o Samoa i vai vase. Ai ese au tātou ma whauwhaunga whaporokiki ma vaenga whauwhai. E lea ise me lea ngai. Whai mai au kala e kia u whakfui au kala ia oi, en ka onga whakasi lau mua tas. O na whamasino la ia leo tangata, ese. Ile tā uol debate lea tā te whaia. Tala noa la i merits o le mataupu. Ai ole tala noa i le mea ta uole tau whaaleanga. Awa o ina tusala pena e a onga i. Ai loa mamao tuama tangi ai. E ese lea oa uina o i tātou i mata upu whaha sale mausau o le poto whaalalulangi le nei. Ai tele i o mea tā ua o le nae o pū ai le whaato whala inga. Mama whai o na vane atu ina ia whaamanatu i ate oe. Ele na o le lau mua o le kolisi o Samoa na oi mea ia. E ese isi no whanga na whaatino oi tautua nā lai o na maua. E le tangata lea ata mai ma lea to mai whaapitoa. Ese la le poto a uina. Le poto salalau ma le poto whaalalulang. Ese fo i le mea na tautua ai e maua ai le poto whaaleanga nu. E tautua ai le anganu. Tautua ai le atunu. Tautua ai mosiosi a inga. Ma tausi upu te mau o le anganu ma le ngangana le atunu le nei. O i foila. Le ana tapena mai ai. Le tū ma le anga le tangata. Ilana mio. Ilana ngā ioinga. O ana upu e whasoa ai. Ona matala lola ia leo le whaitutoa. E wha masino mai ai tangata. I le mele. Awa. I lo utaltanunga. E le na o lea onga le leisa e a onga ai. Mani wha amnianga na tātou mawina o tātou o maifo i luma le chancellor ma le pule o universite se ese le langi na tātou wha uu mai ai ma wha amniina i tātou. E le na o le lau mua la ma le universite. Aia. E tele isi ma lae ese te tau na tāpena mai ai. E le na o le poto a wina la e mawhaiona e alu i tono le mauta fono i te whau. A o le sio manga leo o oe. Lea na tapo e ai lau wola tau tua. O se tau lea se ia o ina ua whaapale ina i le matai. O se tangata sa tau tua vai. Sa tau tua upu, tau tua toto. Tau tua le launga, ma le fue le tunu. Malona toto. E ma fue sia. O inae ta pena mai ai le whaato whala inga.
Oi nā e ta pena mai ai. Lau loto I whale I le vā tausi whaaleanga nuu. Oi nā e ta pena ai le tō whā. A wale mauta le I te whau. Lea lava wau tausi la sila I ai. I mea o tangata nā o nā o onga. Ma maua le poto whaale laulangi le nei. Ai o atu tono le mauta whono ma le malai te whau. E ve te iei upo le tanu le nei e matua zero. Tala fōle nā tū te whaafonga I. Atala no tangata nei tono le mauta. Nā o upu lava e atangia mai ai. Le masa ngia o le tofa. Anything that they say in the House of Parliament at Te Whau carries no weight. Nanga fo ele masani ai. Ele I tā pena I ai. Wai loa ila I ele I nā. Ne whaata malatele o le tautua. A le o maila la wali ia ma la lau. Le ai vā lea ma le leo o lunga le vasenga sful tasi sful lua sful tolu. O sui fai pula le mauta. I don't care which party that these people belong to. They are all members of parliament. Ai mā fua masau tau solo mua. I le wali ia I le HRPP. Ma upu e la lafo e le parmia. Ma le lai tu. No la fo ya fia me na lau le o se a onga fia me I le investe ma le. La lau e la wali ia le media le la wali ia o kanata o kingi apa. O fale la wasi. Ya male media la na ole fai au palas. Kai mali fu ia la ta fa longo ia me bona pauna ngo em fai fa ngo ida budi ia na. No vole ma fa fa ia le mele. Ia auto mana tua le. Le fa nga ino le tatou ngana ma le va ngana. Ma le fa I tete awa le mea lava le nei le tupu le pisa. O upu. E ma fua mai upu rea. O le ma fau le anga o le tangata. Fau le anga o le tangata. O le loto le anga. O le lava. O a upenga e whaasua ai. Lima maa lo. Ku uroa maa e maa. Ia au. Ia le na. Toi fo I mai lola ia leo le tātou talanoa. Ile half a day versus 3 days. And that 3 days will forever cemented in your brain, your heart and mind. Forever and for the rest of your life. And it's great. Whawhitaila wa fionga le pāle. Mia mana komiti whawhoi. Tāwa vai ese le 5 miliona. Pe o le siri atu foi. E whaatino ai lea aso. Ma tautia. Ona o le malo fau. Malo fau tu. Tau na fau. Sesi whainga e whai ai le mea. Lea o tulai tupulanga fau. Ele I wā ai I mea sa whaia. I le telo tausanga e tātou wangata mā. I le tūtotas. Tolu aso tāwha whau ma ewa le atunu. Tolu aso o ona nā le atunu. Ilea, ava Samoa. Tolu aso o celebrate le atunu. And I think it will be something special for the younger generation. They will ask questions and say, oh my goodness, was it like this in those days? Yes, of course it was. Oh, how wonderful, beautiful. Se koe kulai mai fo ia sisi whainga malo, mai fo koe whaila ia le. Wale koe awhaso, awhai kula. Ngala sao ngi ngala kai au, umalong kaka apel. Ia le nā.
Memories of the wonderful and many times we celebrated the independence state of Samoa. Over the years, 3 days of wonderful memories. Yela na, le bela le kau fakuku ye la u, sia wambio. O le bela le vesi nei, 5 mai. E maua le 5 miliona tala, wa taunga tā tele, wa pāle pakeki. Nea kalangoa uma ida wadi, tālo whai lai lau te loa uma who I'm talking about. How stupid and silly you are. Le mea tonu a lea, o le tau mawhai e so sofa le tau whaa le malo. Wa uma na whai le paketi le malo. Ngā o le fifi le mū lava, tāpuni puni. Ioe. Oe, celebrate ma enjoy. Alo na aungi o vai sisi o koukai. O le malo, ia ma le malo o tu lai mai manisi. Mala e kalesia o mai oe. Tātou celebrate atu oe pela wadi ia oe. Ka whau mai wa lau whau manu. Tā ua le nā. Tā ua le nā. Whai mai, e maua tupe whai ele celebration, maua tupe aveila ulu li whare mai. Lele mai, ele private jet. Aile maua se lau afe ave ile loto mwhai. Complain la vaenga le vatu se tupe whai ele la to anga wale aonga na ya onga umai ala uri ia. Ya lau whai tau le vatu, ale uman sao nol le fionga le paramia. E ile mea na sa toa na lai, alo o iai le tupe. Olo o iai le tupe. Ya lau whetangisi mai la uri ia mo la to mana onga tu ma wale a vatu, se lau afe. Sei fa so di atu le o wino I lato. O lato mafufa. So, au te le tio foi la inai au li ia. Tauna iai se tupe so di atu le lato wa oka. So if you're campaigning on that, good on you. Na uma fa mai par mia na ele tupe so sonia tua ia te to mo to wa onga ma pol kalame fo ile. Ona o to mana onga tu mau onga singa se o lo fe ngai mo to. Singa se o le tino o le atoto, o le mafau fau o le atoto. That's why fo yo le tau o le na le mele. O le fa longo le lei mai o putalinga. Wa umana sao noa le paramia. Wa umana whai le paketi. Nā fo I wa toi wha fo I lava. Ia le tūlanga o school boards I lalo le whonu whawai. Ai le pule aonga e ai o. Ai le komiti la tau te whasiri o ma wha so mai le komiti o le whonu whawai le tupe mo le aonga. Tele ai tupe o tangata ma komiti o aonga. Too much wasting resources. There should be control and monitoring system of all those cash because these resources are public funds, taxpayers' money. Ni on sai mai la ile o to na la mo watu to se la wa fe so sani. Il to wa on ta tele. Il fa peur o le musu a o le fionga le li. Pare mia, me se le minsta o a onga. Na la vesi le fia le le fionga la una fausia. Ai ono Dr. Alec Ekeroma, honorable. Na sa ye le tupe. Se so ia la ia tute. Fase se ina, matutu le afi mawhaolo a tau ala ngono tangata. And listen to this. O mea ni tute. Ui o ai, ma pepese ai, wa pe le pese, wa paulua le pese, wa slow le tau pese. Nang foi wa slow tau ma fau mo me nai fai. O so e mai nisi mea fau. So e mai nisi mea fau e fai iai lau tau. Complain ma tau fai tio iai. Avelo fai atu. Tu e pisa foi. Le, pale mia le private jet il saunga mo moto i lele mai le saunga lona lua. Fai atala. Alo tu nei la fatolu, a titia tu la asini, pe titia tu solfanua, pe tu le tu suil pelo. Tau te fai se tala. I, e fai fai kou kala iai.
Mo ye kalo fai le pale mi o ke mai le asi. Kai pe o kala lenga fai o I petel ema in laso laupama. Ti atu Yesu le ile asin. Lal tala tangata. E kalo fai le apere asin si ngei ka mai asin. Wa pi o le paku o le asin. Kusa le leia o kou male au falasei o. Male au au la fonga, male au kelonga le vai kaimile. Ola na winga la. Any which way you will say something. Nothing good. Everything is about negativity. The response is negative. Não foi isso. Pe alu la uri se loli popo po se solfangiwa po se asingi po ole. Eta tau a ole fer kala le asing pe ya Yesu e fai fer kala le asing. A ole fer kala ya la uri. Fai kala ele solfangiwa. Ya fai atu e fe mai. Ia le mātou, ia la vale nā, le mātou ngā ruenga le. Ole a, mātou ngā ruenga le, ole whaaleanga male. Male sue e masei, male sue e masai. Le kari ie ngai do mā kuamako, inga ia, sole. Ea, o upuna e whai atu. Ia, nefa whangamela tunu o wai whaingofia yo na maa malama ia le tunu I winga maa mio ngata nei. Ale tala le fionga le pare bia. Ia tau loto titeli, ia tau whato toa foi. Tasi le mea o tūla I mai. O tau tilo I lola ia lea. O tau tilo tua I lava lea. I le... Ina ua whai le tau ngā upu, whai le tau ngā upu ali mongi ma le whionga le li pārambia. Ale māli e o toi tilo le leivo o no fwau. Ata e le tala le da. Wai mai le tala ali mongi. Mai nei e so le pule. Ma tau si le file mo. Na o mātou le whātou e senga. Ale whai pule o whaasale anga numera lua. Ai tele tali eina. Tele e sau I lalo. Ai mai lo malauli. Ai. Ese mea nā. Ese mea tau le whātou e senga I tona mauti whanu mala. Ese o tau na whao soa le whai pule. Wā nei la. O tū le meme. Ma tū sa meme. Dela teu ma fale mai I te tonu ale parmene. Ai ua masale I puvai. O tau nā, ai mese o limon. Kele au kalanga fai. Whaaleanga. Nei tū malo whaaleanga. Le poroketi. O tau I e petesa. Oe. O ata e. Pia leo te ngianga o la wali I e lauli. Oe. Ma oe limongi li mautala na whai. Nei au tala na whai. Mai se longa toi sui le mea o sa mai le la, whāto a songi la uri. I le tofi para mia. Wane, can you do it? Sa ua loi tua mai si puru whanga ngā la uri sa mai. Oi, ke ka vale solo. E umale o langa nge o ka vale ku I, ka vale ang I. Ka lepe ange I, ma lepe ange lea whaeng ma lepe aku lea whaeng whai. E umale le lolangi, ma le o langa le nei. E te le papa I lava masongi I se mea. E tū mauai. Langa o umana whamatala. O tau, a maisea oe, tau te le iai uma le teimi na whawai ai, le pāti. Ma le lei le pāti o le chapipi. You all just came yesterday. I have the master plan of it because I was there from day one. And that's when Laudi left. He left with the blueprint plan of the foundation of this political party, HRPP.
Dala fo lana, e fi o toi tau whaasanga tonu watu se mea, o le whawai, nothing. Le se blueprint o sta yala e mwhai, ona tilo ye. Na o mea fo wala wo ne tau mawhai e whau. And it doesn't go to the plan, the original plan, that somebody has that plan in his hand, but is a leader, and now the leader of the country of a totally different political spectrum. Malo Selina, talofalava malo soi fomanuia. Matamua Pauli, talofalava malo le soi fomanuia, polonga. Ja, va per foi le tamaitai. Le sunga stua fotu. Fatalo fratu le uso atau sili, tuai malo, la tato wota, ia la tato fasisilanga dea. Asa ili servano, tato talanoa tuai. I le sunga ia tongsia Pio Wilson. A whaialo o yaimi la pisi e se mai I la pisi maasani. Pei o tauta whaate kunolosi, o tauta mamafa, maisi. Awale la foia I le la pisi. Aitanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. E te sila fia ele no whangai avianga iai. Tamaki Turuki, all together Auckland. A Chic Homes Limited. Wala taimi mua moana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saver mani nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. A Chic Homes Limited. Whafsotai mai loa shamaima I le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. A Chic Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La voi amu show so. Bye. On the Enterprise Motor Group man ka. Mo uso yai kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lau ala. Pawa koe ngā ka vale. Piki apu SUV, van. So koe ngā ka vale ha. O fe faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o rua kodwha. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vale. O tupe whamo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whawau pia le tāru papitoa nao le lima tala tu tongi pia whaunga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamo moni mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le tātu direct transfer ti posi mai ai au tupe le tātu account ma whamani ai na fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai na whapitoa. Mo le tutongi ino pidio le bai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino umai le tātu au nanga o le Easy Pay. Mo le silifia, o whaasoponia so se vahenga New Zealand yo tātu la la, o lo awano fo yo tātu ofisa yo taro mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile app, mo le direct transfer, whaasawa ilu taimi, ai sili atu na whaasawa ina au tupe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Valselau, o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa baru wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Fatalo fatu le pulenga Pacific Easy Money Transfer, lau fionga le sauli I tuala, pestan tama langi a whai malo Alan Stowers, ia malefaltua ia nona, ia whapena fo I le tama ia sapu malefaltua, le au whainga alwenga ato le Pacific Easy Money Transfer, ia whapea fo ia le tātou Moana Rentals I Samoa. Fatalo fatu I le whaletua ia Ramona Fong, ia whapea fo I le Rocky, ia mare au whainga alwenga fo I ale. Delaney's Rentals I Vaiusu ia mawainganga. Alo le tautua I le atunu. Ia mese fo ia le uso. Ia mauhangsa po le fionga ia le malu whaitoanga. Ia male lato taxi stand o le R. Taylor I nā I lotopa. Alo le soifo manuia. Ia male to telo I lato o lo o mai moa. Ma whaafonga mai I lunga o le FM 106.1. Si ufonga le nao Samoa I to tonu o apia. Amalo le uso ya tausili stau. Tua I malo, wele le brown, talofa wele o stua fotu. Ia whapea fo I le to a tele lava o tau.
o tineru fa pe fo I vaina lepa mano le uli mano talo falava malole so I fomen via ya to oloso ya to malu le fa tolu mal fo I fale o salvalasi ya fa pe fo I tamalo sina I na le tato nuu I le fale sangaunga alole so I fomen via ta elenga etelini tuato ya malole so I fomen via Whaftai le mafuta mai, watching you from Alaska. Ia auto umalaval tatu a inga I Alaska. O simi tai mai, talo walavali simi. Maria fo I spelango ingo o nai nei fo yuso. O tuala faupusa retimanu. Talo walava, whaftai le mafuta mai. Tufal tatu polkalame ina ia mawhai fo I o na malama lelei. Ia le tatu utunu. Se taibi o mua Mawale ava noa, e tala noa atu wai I le fionga I atuala. Po o salama tua, Robbie Lawano. Ia awa, ia le wha moe pe ona iai, ia le tatou container talo. Whaatalo fatu I le tama. Sia wofa pele Hans Webster and his lovely wife and children and family in Perth, Western Australia. Alole so I fuamduia. Thank you for your support. Ya va perfo I numbia malepule. Leti va ai mamau Upeli. Watching you from Riversdale. Oh, Riverside in California. Tu tilio tatu wanga inai. Riverside, California. And what's it for Opalonga? Lopena, Talofa, ya Tamaita Yosina Leo. Ia Peter Faumu Talafalava matamata mai I matapu mai I Sydney, Australia. O ile Marissa Talava Marissa Tavao ia va perfoi o Faalua Talava Faalua au fata alole so ifumduia aftai le mafuta mai Welle Brown ia male uso ya Simona Tauti Aftai ia ai mana ia le afu le wole mo la statu wa no male afionga le di pule o le tatu falta vale le Omega Cast Tongisia Pio Wilson ai fa mole mala au telefoni le na le lato li pule all watasi fafi tuono lima fatasi all watasi fafi tuono lima fatasi pole anga yatu le tatu tuatusi luaselau Cavendish Drive I papatoetoe I manukau. Mo ailef so swani mo oe ia mo lau se ta vale o lo mana mia le temi nei mo le tatu wainga. La tatu wo e tale pese fo I mai. Sa ili lava noa. Tatu tala noa tuai I le fionga ia salama tua Robbie Lawano. Ia o lo o fatauteia le tatu container talo ma le fatau inatu. Anga I o manue le pa uniti munga le afiafinei ia ona vave fo le ona tatou ta ape ai mania lo anga ai e ta lo le tolu mana val mal tatou por kalame ala sa ili se avanoa ia e fa la wi no atu fo ia le tulanga lo ia tatou special ole talo I le so talo mai Samoa mai atu I tu malo limas full maltasi sau sa o lava mai le malo tau nuu I lima o tama whanau o Samoa, to e tuu I nātu, ma whaatau I nātu, se tau ngofie mo oe. Mantua e tau nuu lola u whai pisnisi, ona, o le vai aso fau, ia o le aso tina. Tele tangata o le amana, o mia le talo, ia awa, tau mawhatanga fau o le tōna I whaapito tina, ia le matai ai ale nao le tunu o le talo, ale I le talo o le au ngā atua rau.
tala falava o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. O ia saile amatanga, ana foa foanga, me umana i whaia. O ananga luenga mamana, vai uile tangata, ui o lengata anga. Ai ume uma utumata manga, ia ile taimi whaata ulava. E launga pia letu siwa ia, i salamo wala tamai o asuleanga. Ata o te fo ilo tino ele Famasino matonu malesiti anga Amuli alesili ese ia te penane Le ainga mano wanga awa eta unu Wana fionga mapalo Tutuputawa, futua imala, mafailonga vaaya. E pongi sama le malulu tele, o mafui elulu inale ele. O faalave lave uale basai, matangi o ngalulolo male maufa amai. Chitani atunila utatalo, alufangia imato ilo finangalo. Ata o te fo ilo tino ele Famasino matonu malesiti anga Amuli alesili ese ia te penane Le ainga malo wanga awa eta unu O ana fionga mapalo Famasino matonu malesiti anga Amuli alesili ese ia te penane Le ainga malo wanga awa eta unu O ana fionga mapalo anga Ata o te fo ilo tino ele Famasino matonu malesiti anga Amuli alesili ese ia te penane Le ainga malo wanga awa eta unu O ana fionga mapalo anga Baby, nobody! Hey! Baby, I'm forever grateful. The Lord has given you to me. I'm so blessed to be with you. Le poto Solomon
that this pain won't last forever. Lord, I pray when you love someone, it hurts. It's a beginning. Fala seoli, bete sului se toma lusi, bete ifui se vanu loloto, bete a seolo, bete a emonga mawa lulunga, bete sului a oinunga, elefo ilea no faletio, bepoto solomona. When you love someone, it hurts. Oh, yeah, when you love someone, it hurts. Oh, you will. It's the beginning. Dear Lord, I want to thank thee for thy loving, sending me a beautiful angel from heaven. She's everything I ever need in my life. She's the love of my life and my beautiful wife. Being with you is my dream come true. I'm so blessed and I'm forever grateful. I adore you every day and night, and I can never go on without you by my side. No matter what, I'll always be true, cause no one ever loved me like the way you do. You're my sun, the stars, the moon and the rain. You're always there for me, baby, every single day. You make my world a better place to be. I tell you, honey, make my life complete. We cherish every moment of our lives together, and we treasure our precious love forever. When you love someone, it hurts. Oh, yeah, when you love someone, it hurts. Oh, you will. It's a beginning. Oh, you will. When you love someone, it hurts. Oh, you will. It's a beginning. Oh, yeah, when you love someone, it hurts. Oh, you will. It's a beginning. Lelio maluma yo pese pesenga mai ele savili atata mai maua le kitara tino amaniti sama leo malupe ni angelu elongo yo utino umfana mai lo tatu faaola oye su keriso. Oise a oseisi, se isa o fai mai. Oilenga o ita, leo fia auai. Oise a oseisi, se isa o fai mai. Oilenga o ita, leo fia auai. Ai ui ule tosanga manganu inga fai. Ia le na whawhiwhianga sui whiwhinoi e malo longa o le nei fo i asu tonai mali a tau sa vea se yuli ia i le tātou tānoa ava e te maua i le sao.
ia fa mo mo lo manuia o ia fa pena fo ile fa malu mai o ao ia o te vava ia tu i fa fo ai o le tim o tu langa le leile na o le fo o sau le malulu la to ia ta au ile lei mai se vala fo nai te mam tina ma tu fa talo fa le tamalu tato ainga masoe tauli Josefa ia fa pe fo nai o tu fa fine ia Fortino Erolini le tama o vaisingano ia fa pe fo ia le tato ainga lo fa fonga mai ina ile pito no o wiri ele mama kwa ma ile ai wo faise u pua pa ua fa vai i se u pua ale tine o Fortino o ila tole nei o si unga atoa o lo mai mo mai ia matapo mai tato por kalaba ina Spokane Washington tato ainga Seattle Tacoma Washington talo falava malole soifo manuia Malia tu lima ia fa perfoi ia ulu lau pau ma lole soifo manuia ia ma auto u malava tu fal tato por kalame o lunga le awal manatua ele ola le tato litio lunga o le 1593 am o lo ola ia le tato YouTube channel ia le tato Facebook page ona o lo o Fatino le tatou ngaluenga whaamai ai le tatou pou o whaasalonga o loo iai le tūlangi i sifo i West Auckland. Po lisi lava yaso mana yaso. Ia ona whapena fo i lea ona toi longo fo i lea tulu. Ia nau koe o lako sia kako wambio. Toto SK Tam, watching you from Germany. Oi so le talo whai. Ia, ma lola vole on sai, whaftai fo i le mafuta mai. O Feula motu fau talo falava malole sui fo manuia to telo tato ai ngolo mai mo mai Canada ia fa pena fo i Alaska malole sui fo manuia o lunga la ole wala ala ola la Facebook anga ile YouTube ia na anga ilo le ile tato no fuango lo fa tau ile tato talo sa o mai Samoa mai le au foi fa to anga tau nu mai ile au onanga ma le tautua a le afionga e salama tua ia ma siana whanau ma le lato fo au onanga o le Larcy Air Freight ia ma le atou savea ia ma le lango atu fo ai ia le tatou media nei ia le lupe fa le mo fanua fa pe fo ia le sunga ia tu le epa ia fa pena fo ma le tatou Blue TV le tauta iae le tofa il vai malaya siata ia ma le fionga le ngafitasi ia fui mono le sunga ale atau ma fui ia ma auto umala va o lango le nei mea ole a tautua mo wai le loto atu du fai lo sa ai e ola ina na va ai le ia e tau fau e tangata ia le afo le keke pua ma le keke ma moe ale sunga ia tau ili ia o le sunga ia to le tai malana fa ausi ka fi umongo taste mai ole matua beautiful e seta fa savalu ia o lo fo ila na fa ausi maukengi e matua taio angel ia o lo fai ale kokoesi ole pai fala ta nice ia ayala top up lava ele akata desserts ole pai male otai o ka ngokalo yang ngi kai au sawo atul fa maloma fa tai ile akata desserts pie and otai ia fa pena foi angels kokoesi and paifala and also the fausi mokengi by eseta fa savalu ia malanga fa maletatu fausi ia po ole momoe maletai ale sunga ya toa ile tai ia maletabo tau ili ma siana fo ifa nau ia male keke pua ole atato wo itale pesele foi mai ia ona tato tala no le male fionga ia salama tua vai ole nai mo ina male tato vai le vai ole ola ioi mentua o mea ai ole mafua anga lea o so se ngase e mo ai tato ioi o mea ai tato te fie tau ma mafa ma enjoy ai over ai foi ma ai i isi mea ai o lo o faturu me le fo mai
e le tau o na tātou anga i. Ai, e puna al tangat. So, o mea ai, e tupunga mai ai, le tele o whamai. A le mea lai tau ona e tilo iai, o le vai le nao le ola le nā ua whatau ina fo i tātou, mea le no whanga le whatau le talo. Ia, o le vai e fesosoani i ngase ese le toto maa walunga. Whapena fo i le mai le lewa mai mai kanka o le suka, diabetes. Ia le ngata le nā, o le meo le ate fefete, ia whapena fo i o tātou whatunga o failed damaged liver and kidneys. Nai maua tōnu lewa ina le vai le ola. E le teimile nei ale i atou o savea. Nga i ina. Lesi lanu fonga e te anga i ai. Whafta i atu lau fionga le saoli tuala. Taupa u tino. Ia whapea fo il tua ia peka. Ia male au unanga fo il tātou marketi le nā. I Otara. Sfulmale tolu Lappington Road i Otara. Nai te lata i fo i nā pa ua maula marketi. Nga i fo i nā. Whatau wai ia se vai o le ola. Pea nga i fo i le lua sfulma le lua Templeton Place. I le tamaita ia Maria Nive ia Mareta. I nai Glendon Manurewa. Tasi Market lesi do whaka. Io, le ngata ini mangele ia a o lesi foi. Grand Market le uso ia Wahid i nai Messi i Aukilani Sifo. Ia ai whapea fo i le tātou tamo VJ. Ma le Pacific Island Food Market i nai Avondale Naulu. Iei nai uso Samoa lo ta alo le whaingo le suawai o le umu talo ma le au e se le maangaia. Ia le na. O la tātou ue tale pese lea. Ai o le sa ili se avanoa. Tala noa tuai. Ile fionga ia salama tua Robbie Lawano. Ia a wafo ia se ripoti mai le tātou marketi. O le limas full tolu Tidal Road le container talo le nale le a uma e ke le io o kulava. Ia. Wa fa'alafulafua le aru wa le savaliai o ma le wa fa'ahululu mamanu le tungama le tunanau se mai maupe ana lengonga iloloto ma se e ofu lo ofu se e tofu longa e ma faina se vai toso e vai lingongo tafe mai una vai se tafi ese Ia, whamalulu atu i sia uso o tai longo pule. Le manei o le nā pese. Ai pitai. Ona o lea e tā ua le whatasi mai o le fionga i Salama tua. Robbie Kome Lawano. Ia, o le whatunu sili le nā o le au whai whātoanga. Le uta sui e ama i ngoa matai. I le au whai whātoanga. Ma le sunga i Lawano. Po le sunga fo i Salama tua. O whai, o le au whai whātoanga. The farmers, tālo whalawa. Palo le soi fu manuia e lau fionga Salama tua. Le li whai whātoanga sinia. Ia maloto i fua lau fionga le atau le sā, ia whātalo whātu fo i Samoa, o e lo whafonga mai tawhai fia. Ia, o le update nei mai nei Tidal Road, ia wa motu le wha ausi a toi tai, o uman pa ausi esi, ia o lea lava sau le zato keke pua, lea lava sau le round lona tolu, ia Angels koko esi mal pai fala mal pai pengu, o toi titia uma, ia akatas dessert ia pe watu wata pena lato lau wa sold out. Oi sole. Ia o le lamban, ia o le afa kali se sample free. Oi sole. Talo fai di ma lo ta wini idi uti lo la veli ma fai no fata mala ta wini idi I la fionga. Ia e mese fo ile akata dessert le pai ma le fala vai fala okay. Ia e mese fo yo fa usi so se tau mbafa la vale tu no lo fata wina. Mo moli atu le nganga fa taitele lava ina I matua mana I ainga lo o lato lipoina ale au fatau talo
ia awa e aku e mole mangava ai aku e lola ile mo ina mo le tau mafa awa le la walo vatu fa fonga bai a salamatu ia pa fetai fo ia le malu le tunu na usu mai ana le la le valu yo tatu pasalonga le na fai o le iwa tai au ai wilia e mele ata o leva na lau tutule malu le tunu ia le ala sa na le o mai a cash mo ia matau foi le swafo savea mai ele special savea le fai ia le alava sa fai le special savea sa o mai foi le ko fai le vai malai asiata talo fai sa foi le special asiata ia la to ia wa o lu le special asiata ma savea ile tolu ile onos futa la ia o le alava fai terminate ia o e fai foi ta talk show terminate o le alava ta nga solo mai le malu le tunu ia o te whaktai atu foi ile tato Radio Samoa. Ia mo le nei awa noa e update atu ile tato talo Samoa le toi titi uma. Malo whaktai. O le tau whai atu lava fo ile tō tele le tato o tunu. Ai mese nei a inga te tasi o whaiwhi auma e kalesia. E vave mai. Awa e pa ua tu lole au whai pisinisi ma au whai whare inga. O le whaatau a fole le tai lua pepa tai tolu. A si i a tolo ma le tanga. Ia o nao ti i whaasa oila i leo nei mātua ma nei a inga te tasi awa. O leo tūla lata mai lea so tina e whai eito nei te telea a inga lau fionga sala. Sa o lelei e ile oka e valu se fulu ia meo pepakalo. A wale fundraiser e whaile vai aso fau. Ia le sao o mai si a inga lea la tova inga. Ia le wa ave foi le special lea sa vea ma asiata. Na ave pea le lua suta la le pepa. So lea la e toi titi tau nu mai foi. Ia lea lava tama whai e se talu. A wā foi la stona i le la sau. O le Mother's Day, wa masalo foi ito i le special la sa vea masala. Alau farmers. Le vai aso fau. Whaaftei tele la wafionga e wha io le lofa fo i le atunu. Ia au le lofa fo i Samoa wa e te tau fo na lafo se tupe i Samoa. Se sao noa i se vaenga tupe o le ua mo le lea atu nei i accounts le malo. Ia ma matanga luenga le SROS. Ia whape fo le math. Ia a ua uma fo na longo ia ia le afionga le li panbia. Ia ona o le we fesili mai live i on here. O me whape ia ele o tele ponia pe tau finia mea wai ele mwhinga disclosing. Ta ue transparency. O le au farmers are transparent. Talu na wha tau tato talo le aso se fulu tasi o Februari. Le aso tonu lava lena ange il tato tama ia wha lena tau. O mai le aso. Ia o le vai aso le wa tea sa wa total 34,000 New Zealand dollars. Wa lafo atu Samoa. I le matanga luenga le SROS, ia wa uma foi na update le fionga le li palimia, a o i nei po i le vai aso tea. Ia le foi sama tala noma, pa aso i ai le tato talo. Ia mo moli me ale whaftai ima lofa anga le fionga le li palimia. I le mamalu o Samoa, o lo mai wa vele talo. E po fea lava lima sutasi tu malo. Ia o le talo lava sa mo le Samoa. Ele lango moanga, ele lango mumu, lango pingiki. Ia talo lava talo Samoa. Ia so ole update la ngala o fionga o le lava e alu kako sales. Masalo o le stona ile la sau. Perhaps o le tato sale muli na o le afai. Mo le talo Samoa. Ona foi e de mafai ona utao fia talo pe au mai tangata maltupe. E ina fai pisnisi o mai ia na fai ono sailai titi mai. Ona o le fia service le malu le tunu le o mai ia se update le na sa ve ia matato vai o le ola. Sold out. Sold out le vai o le ola. Ia a tonu toi titi tau nu mai le si supply vai o le ola. Ia o ia le tau nu mai le vai o le ola. Vaftai. Na lo. Ia ole update na lo fionga. Ma lo vaftai tele lo fionga sala o le sa ili mai le tina ia Selina Siosi. Fa mole pe mo se numera ale tina ya a kata a dessert o fia faisa na oka tele masalo wai e fia mo wala na tala noa tu yai ile fale tua ya a kata ono sai mai lo fionga a kata desserts a fa fonga mai a mai lo numera fa mole taimi nei ile tina lo fesilingia masalo fia faisa nga oka fa mole anga kaunkali airtime malo is it that way.
Ia, wale lei. Ma ia lana tango la ia lea whaamulmole salama tua text mai lau telefoni. Ia ona whaailoa tua ilole i le wharetua ia Selina siosi o lo o fia mana o mia lava sana o ka tele. Ia ai maua le telefoni e talanoa tuai. Ia Auntie Akata's Dessert. Pai ma le fala ia polingi maisi maumea na. Whaftai tele sala? Whaftai fo ilo fionga ia o lea lava e whakadikali le farmer masalo foi po le lima po le afan lima. Ia. Kua alu le farmer le fale, ia onga foi wa wala au mai nai ainga mai waiuku. Ia. Ia o la fia ka mo e mai sefe se kalo mo lako. Ok. Ia ai lea ole afa peo whafonga mai le atunu le tina lea o le numero le akata desserts o le o lua lua. Pa ono fitu. Valu fitu lima iwa. Ea te whaalau atu. O lua lua, wha ono fitu, valu fitu, lima iwa. Ma lo whaftai tele lava i lau fionga salama tua au te tatalo au wa leo te watu pe e whaauli mai i ao le langi. Ia aua ne i pau se timunga ia o tu lava le tau le whapo le lima a o lai whaatalitali ai. Tō titi voi taunu atu ia le nei whai whaatoanga e tate tō alua i nā malau fionga. Ia, ia manuia tele le whaafonga mai, le atunu, lima sifuru ma le tolu, Tidal Road i Mangele, o lo iai le whai whaatoanga ma le tātou container talo mai Samoa. Ai whaasoi i mo le te mnei a salamatua. Soi ia sa vea, tātou whenua i steimi. Ia, le nā, ua whaafonga fo le atunu, o le ngā lulu e whaatas. Ia e, so tau au e whasosoni le tātou malo, ia ma whaalo to tele ai o tātou tangata, ia maua le loto nuu, e ala i le whaatawina o le tātou talo mai i le au whai whaatoanga i Samoa. Ia, tupe mo lātou, e puta ai le manawa o tātou, ia, kata alofa ia Selina asiosi le nau, avatulu ia le numero le telefoni, o le o lua lua, whaono fitu, valu fitu, lima iwa. Numero na Akata's Dessert, o lua lua, wha ono fitu, valu fitu, lima iwa. Tātou se atu i le whatalofa ia Napoleone mafufau. Tālofa na Napoleone mafufau, ia ma si usofo ia aloi makuisa, ia ma le tō whawhine, ia so alo whaiu, ia mauta umalawa, le uso ea se eti, ia le tamo Hans, ia whapea fōi, ia le tamo mafufau. Watalo fatu isi o tuafine, Hana male whanau i nai Napier, Hastings, Hawke's Bay, malole ngā lue ne aso whamoe ia lo manuia oe matawaiti. Aniva Nico, watching you Seville from Sydney, Australia. Tina Olo, whamai. O le whenua whamai, Seville. O Samoa nei i a pai. Ai, so le talo whai. Alo lava le soifu manuia Tina, ia, alo whatu mo oe masi o tau ainga. O toa tangata, talo whalava. O Queenie Chadwick, alo le soifu manuia, watching you from Mount Wellington, enjoying the program very much. Yeah, alo whaaftaili i a Queenie. Yeah, o Charlie Polonga Leupena. O Charles Stalin, talo whalava Charles Stalin, malo le soifu manuia, ia te oe male ainga. O Paki Pio, talo whalava. Ia whapea fo i Site Mika malo le soifua whaaftaili mafuta mai. Ia whapea fo i Nino Lei, malo Nino. O le uso i Nino Lei. Watching you from Brisbane, Australia. Ia, malo whaaftai. Watalo fo i le tamamutua. Au mua ave ia whapea fo i le tina. Ia au na male whanau, lalo tua i o lo o iai i le tapo inga fo i le tama ia au mua. Ia, malo whaaftai le mafuta mai. Le tina ia tae au ina i Glen Eden. Malo se fumanuia tae au ia masi o tau a inga fo i whaaftai mo le whaatinoina. Ia, male whaongaina le au unanga ale vai o le ola. Pastor Fune, ta alofa lava. Pastor Fune, ia whapea fo i ia pea lua peti, ta alofa lava.
Mai ia mai ia pelua. Sao le ia lau sao nonga. Wale loa se mea e complain ia lenge ia la enga la tau ia a toi fo ila la tala i le tapenanga leo le tātou tuto tasi Samoa. E matua le ai ama se fe awa se si o la wadi ia lawa umana paketi le tupe. O le tulanga fo i o le vala ulia o Amerika Samoa. Ia, o le vale leile na wana nofo fatasi ai malo e lua. Malo tuto tasi o Samoa mo na uso ia tutuila mamanua. I lalo le fua Amerika. Ai auto silsila le vai teimi. O le fionga e le tātou palemia o iei nei. Le amala ia tele o tātou a inga ma le whainga malo tuila manu a wai le tasi. E le ese. E tasi alo tātou ali, tasi le alunga, tasi le iafu. O tātou ngafa. Feso tai. Lea la ua a mata o na toe au malu manongi. O le mafutanga lea Samoa e lua. Telo tau sanga sa whai upo te malo leo o tula e pasa ilele. O ia, na te le talanoa ia tutuile mamanua i se mea manawa. O ia alu saoa, o ia tutusa alon tulanga ma Donald Trump. O tu sisile le wha maulunga, ma le wha sausiri. Lakua i shortcut i le ise va nonofo ma le ava ma le fata te tai. O Samoa fu ilai. Te ia le malo tuile manua. E alu ia Donald Trump. La. Sa le iei le valea. E vava mamau i sini. Le le amana ia o tātou uso ia tuile manua. A oisa tātou wola mai ei le tele o tausanga. A waila ta mai. Tō tele o tātou ainga nuna fua. I so tanga le ngafa. Ioi. O le pusatuna. O le sātanga. O tupe wha momoli mai. O me o saimini o pusa noodles. O apaia. Oka le tele o mea sa au mai ai. Tau mafa. O tupe. O lava. Tā sau o mai tuila manua. Lau tō wha fonga fo i le mātala noanga mo le fionga ia tua olo. Le Palestino le senate. Whai mai le tala tua olo ia te au. Le atou sa vea. Pe wa ai mai ia le larurangi o fōlinga ma le tātala noanga. Pe na olo uleo e te au le momori elsa vali nei. Ia ta watu i le atunu. Ta watu ia Samoa. Le tau o tele o le vānu nofo le nei. O tutuila ma manua ma Samoa tutotas. O mea lelei uma e mawhai o na whaia mō le tātou motu isai. O tātou uso matua whawhine whai. E whapena fo i le tūlanga. O le toi tūlai mai o la uli e vea ma palemia. A la leo ua vāvāla latai. Wāmana ia. Ma whaalolongia le vālea. Samoa atoa. Samoa ua atoa. Ua atoa Samoa. Ia lalena. A wari tātou wa ai. Māua lalo. I le tūlanga tā ua tele. O le vānu nofo lea. Le foi la. Ua complain. Ia. Nei tuangai. Ma lātou. Au whaasala lau ma le lātou media. Whame ua tele nei tupe. Totongi. Le pasese o vaa, ma le au vaa, o mai fua ele ini visa. Ale kouwhe au. Ngongo fo ma malo lo ma file mu totele o a fia, i le whainga o tonu le malo. A ea Nino J, watching you severe from Brisbane, Australia. Yo. Na le file mu a ma o e whakaunko mori min kolo e lamu i o le aso o sisinga fua. Wa oma o na tāpena lelei. A whaifo i e wala ulia wai tātou. E tutuila manu e le lātou fua po sa lātou waso whapitoa. E tatongi mai fo i lātou. Le au malanga e malanga atu. I tutuila manu. Te wawaila i.
So ia ko ke complain pingi ava. Mai lena tau lalo talo fa lena. Lalo so we are watching you from Wellington. Ya, va pe fo ia taitu ave. Taitu ave e Sarah balole so we are. Fa talo fa pitoa lava. Le o tamafa le nganga ma o le uso fo i le musika. Le sunga ia pastor Fafo Aulalo. Ia po le telinga fo i le atuangie. Ma le faletua, ma le whanau pele. Ia mese o lana e kalesia i le laumua i Wellingtone. After yatu mo le musika matangofia e mese fo le tatu talinoanga i naiva yaso watuana yatu. I le whamoe au tū o le whaiwhi au. Awa o ia lea sa au tū i aile tele o pese na tūsia mole tātou wha iri lau viloa ia taitua mua o le tiamaa. Ia lena. Selina wa mo le telefoni le na a kata's dessert. Whamai ia tene o Selina. Leanga wale ai se mātua ngā nei, se a onga e whaia nei, i astona i uma, i le whale na whaafsanga i malino whanga na whaatawai i a talo. Ia, ai whamai. E fia mawala se avano, e wala awa tuai i le tina, pole tua fine, ia a kata's dessert. Numero na a kata's dessert mo le oka, le nalo fa mo e Selina ole olua lua fa ono fitu valu fitu lima iva ia mala tatou vai ole ola le nale wala te fo magele na olo maua ina i le melo fatawe i le tatou talo o Peritone Puni talo filava malole watching you from Melbourne in a Bankshire Hall ole siva oi kalo fai ala siva le maftanga sa matau i Meleponi. La whaia i nai Bankshire Hall, Broad Meadows, Meleponi, e luas fulma le lima tā la. O le barbecue, bring your own. A fio mai tātou wewai i nā nei malwha lava whaftai ali i Penny. Le ua whaalawi loa fu atu li lau siva ngai wha inga. Elementum Wilson, talo lava malole se fa maria va per na foi fa le fitu Vanderhof, ja BJ Missy Foggy, talo lava o lo fa longo mo inai le pitu no o no fo ali. Ja le na ilunga o le tatu wala leo o le FM 106.1 Yapia fa fo wina tandielu, talo lava watching you from Otara. Ia, ne lei, whaftai tufal tātou por kalami na ia, mana ia fo i le whanongo longo. Orlando Fitiao, ia whapea fo i tila whanene, ia ma peau si osi tauti au oika whiwhi peau ue lo ua ue. A talo whatu peau, whawhetei tele lava. Ia te oe mo uso, mana iau tō whawhine, o na iau matua, ia ai maise le tātou ainga i loutou tau au na tu mai i le aso o le tātou tina. Whaftai atu le anga le lei, ia ma le tupulanga atoa sa whaiwhi au. Ia ma tau tuaina le mamalu o Samoa sa whetaalolo ai, i paolo mangafa o lewa yaso a leo wawa i atu o so mai pe au si osi tau ti i lunga le tātou porkalame. Love you, brother. Thank you so much for your help last week. O Gloria ti valu tala lava malole so fo manuia. Toi foi mai la tale i le tātou Independence Celebration. Ia, le na, talusia ia nofo file mua i loa. Ma fau tangata lotu leanga ia o lo o tamu faile malo e faise me le lei mo le atunu ina ia whawhiwhia o tātou tangata, ola whiwhia tangata. Ioe, ola whiwhia tangata malatu i loa. E ala la whaia umani mea. Ina ia wa ai tangata. Wha tupu ina le whiwhia o tangata wa lewa na tātou wha noa ma atu o tātou loto i nei mea whainga wha polokiki. Ma whewai i ai. Ale o tūlai na malo, whaisi mea le lei mo le atunu. Wha whiwhia le atunu. Tupai
Van Hunderhoff, ia whapefo I a Michael Utualunga. Ia malole soi fumwia, whafteile mafuta mai, whafteifo I mua utoko meni. Veronica, Tapopo, watching you from where? Hesperia, California. Ia, lo fatu mo e male ainga li I Veronica. Alole soi fumwia. Si Utu McCarthy, talofa sister. O talofa tu fo I le li whaifeau. Ia, Pastor Toa McCaffey, ia masio tau ainga. La tato wo tale pese, amaruia tua ia tau tau uma, I lunga o le Facebook, ma le YouTube. In this update, the US president's casting doubt on whether a deal will ever be reached with Iran. Iran sent its latest proposal for negotiations with the US to mediators in Pakistan. But Donald Trump says he's not satisfied with it. In terms of the negotiation telephonically, they've made strides, but I'm not sure if they ever get there.
While the ceasefire between the US and Iran continues, reports indicate US Central Command has now requested the deployment of hypersonic missiles to the Middle East. A push for the government to do more to support people trying to cut costs amid the fuel crisis. The University of Otago's Public Health Communications Centres outlined 5 interventions it believes should be adopted to reduce usage. They include improving access to public transport, expanding cycling infrastructure, subsidising e-bike purchases, reducing speed limits and encouraging people to work from home. Public health professor Nick Wilson believes they're simple actions that would make a difference. We think these are sort of practical and very rapid things the government could do now to reduce household costs, but also get wider benefits as well. A retired law professor saw police had an uphill job trying to prosecute possible Tom Phillips accomplices. Police have confirmed they will not charge anyone with helping the former fugitive evade capture. Phillips and his children were missing for nearly 4 years when the saga ended with a police shootout in September, killing Phillips. Former Auckland University Professor Bill Hodge says the best evidence died with the fugitive. And the very people that would have helped, and I'm assuming maybe there were, I don't know for a fact, they'd also be the sort of people who would not now be keen to assist the police in these inquiries. Gigs galore as New Zealand Music Month kicks off this May. The month will see performances from Marlon Williams, Don McGlashan, a silent disco led by light suit robots, as well as the Fat Freddy's Drop concert. That's news. In sport, to the NBA playoffs in Orlando. The shooting is abysmal in this fourth quarter. 1 of 20. 1 of 20 shooting for the Magic. Getting booed right now. They've missed all 10 of their threes. The Magic have imploded in astonishing fashion to lose Game 6 of their first round series with the Pistons, 93-79. Orlando have surrendered a 22-point halftime lead, scoring just 19 points in the second half, the lowest defensive output for a half in playoff history with the shot clock era. Detroit's win squares the series 3-3 with the Pistons hosting a Game 7 on Monday. The Central Pulse have thrown the heat back on the Southern Steel ahead of their ANZ Netball Premiership meeting tonight. The Steel are second on the ladder with 2 wins from 3 so far this season, while the Pulse have 1 win from their 3. Centre Pass is at 7 p.m. in Invercargill. That's sport. I'm Sandy Hodge. Silly betul, amo.
Sorry for the way that I've been treating you. You've been so good to me, and I have been so cruel to you. I know I'm not the person you expected me to be. My baby, I still care for you. Baby, I still want a life with you. That's true. Only to you can I be faithful. So I say sorry. I hope that you can understand. Can you and I say sorry. Le VS Dental. O mo mienu ni fufapia mama papa. Awa loa e tino fuai. E athe valu se lawi wa iwa le seti tai ni fu atoa. Ioe. Tele mai si whapitoa. Veni mai loa le VS Dental i re o lua lua o no o. O lua lua o no o. Au kilani saute. O sa ili se Samoa oe malo ai. O le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moi moi. O tele ta vale matango fili mai ai. Tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asies fo i le upenga tawhailangi enterprisecars.co.nz. Pe wala au mai i le ovalu se lau 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau. Sa ili, fili ma ave loa lau tawale. Au kilani wa esa uni. A fio mai loe le Harrison's NZ i o tahohu. Le fale ofu polenisia pito i sili o na tele ai la e moa liin tamai ta e mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa masulvania e mawa o mai le no fuanga tasi. A fio mai mawha ilo mai le Harrison's 20 e to asia ai le 20% mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ i le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fiamsia. O se tala fia mo leo sautina, e se full cash prices ta i 5 se lauta la mai le Digicel, e te anga va aipe a lafu sau se le ni tolu se lauta la pe silia tu foi, mai New Zealand ma Australia nga i le My Cash a le Digicel i Samoa, e ma fai foi ona maualu a vanoa pe a lafu sau topa lus futa la pe silia tu, mai fale o loa supermarketi ma pamu pe ni sini, o le a fai se i le asfroi le aso valu o me, e ya inga o le reifa abitoa, maru e tele leo sautina, mai le Digicel. In this update, the US president's casting doubt on whether a deal will ever be reached with Iran. Iran sent its latest proposal for negotiations with the US to mediators in Pakistan. But Donald Trump says he's not satisfied with it. In terms of the negotiation telephonically, they've made strides, but I'm not sure if they ever get there. While the ceasefire between the US and Iran continues, reports indicate US Central Command has now requested the deployment of hypersonic missiles to the Middle East.
A push for the government to do more to support people trying to cut costs amid the fuel crisis. The University of Otago's Public Health Communications Centres outlined 5 interventions it believes should be adopted to reduce usage. They include improving access to public transport, expanding cycling infrastructure, subsidising e-bike purchases, reducing speed limits and encouraging people to work from home. Public Health Professor Nick Wilson believes they're simple actions that would make a difference. We think these are sort of practical and very rapid things the government could do now to reduce household costs, but also get wider benefits as well. A retired law professor saw police had an uphill job trying to prosecute possible Tom Phillips accomplices. Police have confirmed they will not charge anyone with helping the former fugitive evade capture. Phillips and his children were missing for nearly 4 years when the saga ended with a police shootout in September, killing Phillips. Former Auckland University Professor Bill Hodge says the best evidence died with the fugitive. And the very people that would have helped, and I'm assuming maybe there were, I don't know for a fact, they'd also be the sort of people who would not now be keen to assist the police in these inquiries. Gigs galore as New Zealand Music Month kicks off this May. The month will see performances from Marlon Williams, Don McGlashan, a silent disco led by light suit robots, as well as the Fat Freddy's Drop concert. That's news. In sport, to the NBA playoffs in Orlando. The shooting is abysmal in this fourth quarter. 1 of 20. 1 of 20 shooting for the Magic. Getting booed right now. They've missed all 10 of their threes. The Magic have imploded in astonishing fashion to lose Game 6 of their first-round series with the Pistons, 93-79. Orlando have surrendered a 22-point halftime lead, scoring just 19 points in the second half, the lowest defensive output for a half in playoff history with the shot clock era. Detroit's win squares the series 3-3 with the Pistons hosting a Game 7 on Monday. The Central Pulse have thrown the heat back on the Southern Steel ahead of their ANZ Netball Premiership meeting tonight. The Steel are second on the ladder with 2 wins from 3 so far this season, while the Pulse have 1 win from their 3. Centre Pass is at 7 p.m. in Invercargill. That's sport. I'm Sandy Hodge. So whatalofa ia te oe I le vaenga muri o le tātou whaasoa ai mai se o le TANOA AVA I le nei fo I asu tō nai. Astonai bobua o le masina le nei o me. Ia, le TANOA AVA male ia tau sa vea e te maua I le sao. Watu le whamalo, ia I la tau o lo o anga ia tu I le tātou container tower le na I Tidal Road, limasful ma le tolu Tidal Road. Whaftai le tunu ua malanga mamao, o e mamao mai lata mai. Ai o lo o latou whaongaina le nganga. Whawhetai, ma le loto nuu. Ia ngā ia tuai, ia e whātau le talo au mai Samoa, ia tātou au whai whātoanga e maise le whasosoani a le matanga luenga o le SROS, ia whapea fo I ma le tātou matanga luenga o whātoanga ma whai ngā whaiwa, ia ma le langolango sua, nau ta inga o le fionga le li pānemia, ina ia ma whai o na whasosoani le atunuu, I isi tangata le atunuu o winga o tātou, whātau ina, ia mea mata, o fua whaele langa, ia na ngausi I a ao o le tātou o tunuu le au whai whātoanga ma le au ngausi o loa, whapea fo I ma le au whai whaiwa. Ma mori atu le nganga whaftai, ma ia whaamanuia le atua, I le tūlanga o lo manatu, I le ma au o nai o tātou whai whātoanga. O whatalofa ia fili tui lau, ma lole soifo manuia, whaftai le mafuta mai fo'i. I le au unanga ma le tautua I le nei aso. Ia ai maise I la tau ia o lo o lipo ina, ma ia la tau whale ia na ia la tau stalls na. Ia o lo o whaatino ai ia le tātou, ia lo whaatau ai ia tātou talo. Ia o lo iai I nā tau I le ili malana keke pua, ma tau tia to o le taima le whaausi, e seta whaasavalu, whaausi maukengi, Angel o lo whaia le kokoesi, I o le paifala, ia male a kata desserts lo mauai le tātou pai o le keke ia whapea fo I ma le tātou o tai le vai whala sua malie malulu. Aftai e tuai
ele au fa tau talo e mo se le fionga sala matua le li fai fa to anga matua ia masiana fa na uma le to telefo yo so o la lango atu ia ma le tato media le radio Samoa le se fongo Samoa ta se lima i vatolu a mo le nganga i fo faiva ma le atau se vea ia fa ta si ma le tato tano ava i le nei aso mori atu le fa talofa ia ma ofo lo fa foi ia ma fa malo atu so i fu maduia i lau to fa i le li o le tu le fionga le sa o le nei ainga la vea to vi o la vea ia ma loli i malwe fa le tu le tosi ali ia ma le no fa lo le nei fo ia woli o le as to nai a mo mo lo so i fu la le nei ba le malosi ia ma le ava no fo i ia e fa wa wele tu le tatu ainga le tatu nu le kalesia ia e mai se lava o le osio singa o tatu ainga no o mai le o la utala no le mata upulea o le fam sinonga fam sinonga le na to lau le nei vai aso ia manisi fo i wa to tolo i tua ele ia se me le angai pule lava le fam sinonga ma le la to vai o le latou a whaatulanga ina mai o mata upu e tau o na suaina. E le ngata fo ile nā. O le mata upu ile tō whai le vai malai ia asiata. Ia malanda tālo sanga e whaatino atu nei, e leu te iloa, e le iase mea lai o na tau fia le nātu langa pe a whaamalia ina ia le whaamsinonga. E ai awala teknolosi nei o na po. Le video link, le Zoom, e mawhai o na whaatino atu hai. Ia le moli mau, a le afionga i le ri whatonu, ia po le ri whaasalau fo i o le Blue TV, ma le Polokalambe, o le tauta iae. Mai le gata fo i le nā, o le tofa i le vai malai, o ia e ona ia le tangi. O tangata lai o le itu le nālu i le tangi, e te tau nao i Samoa, ia le toina le nā o sa ia ma lona tolua, e te tau nao i Samoa, o i e ona ia le tangi, e mawhai o le whaatino atu i au tangata lana, e mori mau, tau no i Samoa. Ioi, o lau tilu na iai pe a whai whaamdi hina, ia le whaamsinonga, o lo o iai teknolosi ma wala wha ona po nei, e whaatino atu ai, ia le mori mau, a siata, leanga o ia ona ia le tangi. You don't have to be at the jurisdiction where the motion was filed. Ioi, a le la tau mawhai e la vai. A la be o leo atu i leo ngāri i lea. Mo te tau o na o i la ua i Samoa. Ia, e le ngata fo i lai le nā. Va whea on the strikeout motion. A lai iai evidence a leo leo. Va pena fo i le sunga ia siata. Le nā o se e iai li o la vea. Va tau malamba au wava. Ele o ngā tonu ngā le mū. O le whaala puputonga, ia manamatanga luenga leo wa whaingoina the cyber crime unit. O lona winga, all the evidence is there. Asiata doesn't have to be there because he was the person that has the complaint and filed that motion. So all the evidences are in the hands of the police. And even the evidences and clips, audio, will all be provided by the cyber crime unit. It's there. Ia. Tātou o mai lisi whaamsinonga. O le fionga ila te maitai a Iliui Lisa Marie Schmidt versus the police. Awafo i wale versus Saufapito. Langa ile se tangi le Saufapito na whaia. O le ua whaia e leo lātou ia e tusa malo lātou mana onga. Ma le lātou tali tanunga. I se whaatonunga na whai atu, o le a le whaila ina, e le Saufapito ma le paramia le nawai tau. Ia se whaasea. Ai whaila e o tau leo le mea. La le mea leo tu lai mai nei. Ua talo sanga leo. I le whaamsinonga. Pe mawhai o na lātou whao ngā ina. Le mea tau o le moli mau, whātuatua ina, whātauto ina, ale te mai tai tu stala ua maliu le sunga e pali i sia figao. A o le whālave lave. O lea ua wha te ia atu ai
ia le tamaita i lo ia. Ia unasa uni sapolo. Ele ai se mori mau tustusia whaatautoina le ta ua le ngana Peritania o le affidavit. A sworn-in affidavit or a sworn-in statement then becomes officially an affidavit. Ai na pau le mori mau tustusia a sia figaro. It was just a statement. Ua na o se mori mau tustusia ai le i whaatautoina. O to se sila lai mele. Lea la o te te nei i le loia. Ia unasa, uni sapolo. Mai tala whengai, te te. Ele i whaatautoina le mori mau lea la whai. Lea na tustusia. It wasn't a sworn-in affidavit. It was just a plain, simple statement. Lea voi la la tatu toi o, e toi whaabatala tala lau o le mea lea. Wa watu nei la le statement. Lea la wala whaonga nei e. Te le lopo u whaatanga e le whaamasinonga po le whaamasino foi. Ia le tua le leo lātou te whaonga ina o se vaenga o le lātou mori mau e whaamao ni ai ni tua inga whaasanga. Mani mori anga whaasanga ia Iliui, Lisa, Marie Schmidt. Lea foi o lātou toso i tua mataupu. E pei ona iei mori mau e tōlua. Le urunga li i lea will disappear into thin air. I le case o whale alilitasi i le vāo toi lupe. Male tō whā i atu iloma. Whether it's a statement or a sworn-in affidavit, there is no one there. Ele ai se tangata. There is no physical being that will be present during a trial and the cross-examination between the prosecutors and the defense. Ele ai se ngutu o le whasipepa e tali mai ai a le alalo na malusi anga le melea. Lea wa whao ngā le affidavit ile. Whai mamori mau ele ai se tangata wa pei uni aitu. These are like ghosts. Just spirits. No physical being. Le ai se tino tangata. A le la watu e whao ngā i le melea. Ai lei whaatautoina la. O le mela leo te whatuenei. These are very similar cases. O te awha o pēr whai, e mawhai o le convicted se tangata. I se tustusinga na whai a ni tangata ua le mawhai o na maua atu, e tauta tala mai ngutu, pēr o le teimi e tuu whesili ai, pēr kolosi, i le suenga, ma whesili e tali atu ai, i le lo ia o lo tu mo le o lo mo lia. The defense lawyer. Nea la tautoso mai e whai i le mele. I le mata upu lea, i le maliu ai o Caroline, Professor si Vaiana Cabot. O tō maua mai le. Ia lea la wa watu i tua. Se i tātou tilo, mamawa ai, i le mata upu lea. Lesi mata upu tā ua tele, i le whaafonga lea tanu, o leo wa umana mamori atu i le fionga i le palemia, o ia foi o le minstao leo. Nisi o ingoa o tangata, o lo o lau manu ia i le maliu o tu au, ma le taimi na tupu o le whaalawe i le pō le da, i le mahasino a perila. Ia wala wanga i male a fionga le minstao leo. Whapena fo i o i o le fionga le li panemia. Ina ia whaia se suenga a leo i tangata nei. Au mai la ia lea, o i lātou e popoto masani e extract ma au mai whaamatalanga o phone records data, numero telefoni. O aina vili a paimala whai, o aina vili mai Samoa i nei. O le ale teimi na whai ai, e maua o malawe le data le nā, and records, lea lo wha mau i lunga.
o pou ia le Digicel ma le Vodafone I vai tele. Tasi ale su enga le mele leo wai lo le ia leo e mau le tangata le mele ala me o le fai ai. A fai o le au wala le tātou te osa ili ila mi o tonu la le me o le fai ai. If this is a lead that will take you to somewhere, why? Are you avoiding this because you know that somebody will be caught? Somebody knows the telephone, the numbers, the texts, the phone messages. Because why? The timing, the phone records will reveal the location of the person that made the call and who did he call. O te pese tue pea, pese tue pea, pese tue pea. There were umma, conspiracy theory, or fabrication of evidence. Mamaling o lauli. Mamaling o pulai. Mamaling o. O li o fatau malamba. Le tō whai le li o le tū ia le vea. Le ala le mele la, tupune. Telefoni. O tau se sila iai me whai le FBI ma suenga le tunu ule nei. Amerika, ma isi a tunu ule le lang. Le ala le me o le mwhai ai. Le la o atu le leo. A whai o leo ia atu nana whatulanga la ngā luenga. Standard general practices to be reviewed and updated for the Samoan Police Department. E te tau o na iai ni leo whaapitoa for IT solutions. I lātou e mawhai o na lātou whaatinoina e iai to mai whaapitoa. Lātou te vai mamama iai telefoni nei because these people are scared now. Because the police department and the special investigators will subpoena. Naluinga upuna subpoena. O se tula fono na whaia le stala male whamasino. E au mai whaapitoa I tangata nei ile malosi anga whale tula fono. E whaile suenga whaatala noa. Ma mailana telefoni. Mailana telefoni. Si susue. Au mai ma wha maunga lei lunga I o. I le pou leo le Digicel, ma le pou o le Vodafone. A mai la rui. Na vai tu o le teimi lea. O le telefonia oe lea. Tutusa le lei ma le telefonia le tangata lea. Ma lau telefoni lei lunga I. Ana ia aia. Te mil nei mutu asu sua vai o lei lopo le ale me la fai. Mo tātou wo I le onga o le sa I linga o le mea lea. Le vau RL Malaysia. Yeah. Nā la le uelo nei foi. Yeah. Le aini ingo on tangata. Le aini ngutu on tangata. Le aini mata mani whela o tangata. A lela au mai I e whaonga I le mori maulea. Le tustusia, le whaatautoina le mori maua a papali. A lela au mai whaonga I le mela. Ia, whatoi foi. Ia. E wheo lolo la le mori mau lena au mai e le ingi tangata, le ingi maka, le ingi nguku mangi kalinga mangi. Ai sa whaatauto. Whasiringi o lola ile, o ai lalo ia le whaatautoina mea ia. Ale ngāli I fo lele lea na fia nei le keiso toi lupe ma tuiloma. Where are these people? Are we going to do the same with having a non-sworn in affidavit, but just a written statement from Papali Siafigal to become the most trusted witness and testimony in this case?
Ia na, whapupula atu whapena se I malama le le ile tu nu me se fo ile whafonga mai a Samoa mai lato o lo ia o lato tau mawhai e whatulanga le mata upu le ma le whamsinonga le stemi o mua. Le Pero tapuna le no fato with Asiata's case ele tawalu Asiata fale malu vauri ko Samoa fai ia sana moni mau. Ai ole si tatu fatali la ele application na por motion file ele di o le lo ia lea o lo tu mosai ia malon to lua o le misio. O le application wa le utili falungo i se tali. To throw out the case or the charges or a strike out motion. Whainga palota wa vai mongo tolu. La le ave I se tala. Ai si au mai ia le whai unga alo ia. The official results and the official count sometime next week. Me ta ua le we loa le whai unga tu lai mai ia lautimu ia. Tu lua iai ia tai seu ori. Poro le o tai o li seu. Ia. On sai, lava papale. Ia. Lava papale pea ma tātou tilo pea. Ale mea tā uai, ele o tūla I mai se sui o le chapipi. O le sui tūtou tas. Ia. O le sui tūtou tas. Mai te le avanoa. E mawhai ai. O na whaia se whenga I ngā ale whatutua I le tō Samoa o tasi pe a mālia I ai I le whawhaletui. E talia ina ai le palota. Lautimu ia. E pasi ai se tula fono fau e tau whaofi po se tula fono e teu. A wā le whawai o le malo Samoa. Pe ato e tau au fia le palemene. Inisi ana fōtanga o lumanai. Ioi. Le la ua ngai mai lunga le tō tele o le atunu. Ka mai sa o le le ia sa vea. Lea uto e au mai fo I le vaianga lea le mata upu lea. E le whaonga ina o se ua na o se mori mau tustusia. E le I whatau tō ina. I don't think the court should accept this. We'll wait and see. Tātou nonofo ma whaatalitali. Po le tūlanga o le ao o iai. O le whailo inga mana paramia I le vāsuna se ma vātu nei. Le fo ina tā uai ia le tūlanga o le tūla whono lea na mai ele tusi le IMF. Mai tā ua tele me lea I le utala noa atuai. O le tusi lea na mai le IMF po le International Monetary Fund. Ale lalolangi. Le whalitupe ale lalolangi ese mai le World Bank. O I fo e tele tātou fisosoni fai tau miliona e maua mai ai. Ai o le mea le e tilo atu nei ai. Wa leva o na iai le tula whono lea a ua o mai le teimi ua tatau ai o na toi asia ma au taluina. Ona o le whawhita au lo tula I mai. Ele o I lalo le vaenga o le malo ma le tula whono whawai o le malo. To finga I nei. E tū to tasi e le ai a ina. Ele malo Samoa. A o ai lai o na ia.
le fale tupe tu tono Samoa. O ai na whaia tu la fono e whatula i ai le fale tupe tu tono Samoa. O Samoa, le malo Samoa. Ai o tau silsila ne i ai. O malo si anga uma lea o lo i ai nei. I le... malo si anga uma lava lo i ai i le kovana. I le kovana o le fale tupe tu tono o Samoa. O ia o le kovana, o ia o le te fono, o ia e whaia whai unga umalama. Le malo si anga a tō lava o lo o ta oto o i. O le ala le au ngā i isi so a komiti. Ma isi whaatulanga ina o le pulenga lea. Ai kovana, toi whai uma le kovana, whai unga uma o wa o ia le te fono, o le vaenga, o ia e whaia le whai unga le vaenga, lea, mea la le te tau na toi ta ngai ma silsila, ma ua sa o ai le mate le malo. Toi silsila le whaavai o le tula fono lea, ua malosi tele le pulenga o tui nātu le kovana le whatupe lea. Ma o i foi, o tātou loa ai, there is no transparency with the set up and the foundation of the Central Bank of Samoa. All the powers are on the head of the governor of the Central Bank of Samoa. So malo sianga o male o to ye tonu i. There is transparency, there is se atangia mai na e ati le vai. I me oma ele se si na te saili ilia ma su ina le kovana iana fai unga fai. Checks and balances. So there should be a separation of powers from all these powerful institution of central bank, and it's all centered on one head, just the governor of the Central Bank of Samoa. If you were to whaamarama tu tangata nei, a lea lava e wō mai. Whamai o le tau mawhainga fwoi lea la uli, ma le whainga malo, ina ia tuli le kovana o le whalitupe tūtutonu o lea tunu. Se so ia se malama ia ele mea o lo tau mawhai atu nei. Ina ia so longa malie i le tūla whono mātangia le vaai. Transparency, accountability, and good governance, and that there is a separation of powers to ensure checks and balances if I unga whai, conventions, whainga whawai, protocols tu la whono tu mau. O ala e tai ai ia whai unga. And the due process e whaatino ai mea nei. Ia, mea tā ua le nā e te tau ona manino ma māla malama iai. Ua toe sfuru lo sfuru ma le valu minute o na tā lea o le i tu la e wha. Tātia wa e maua maile tā telefoni a Serena, Siosi, ia e tu sai ma le numera le nā. Ale tua fine ia a Qatar's dessert. Na ia whai ai ia lau oka le na. E mai le tawalunga tua le tala le mai the greatest miracle ever. Le wawenga sili ona matautia. Nai no si lava wawenga na whai Yesu. E se mai le wawenga o le wha tula i o la salo mai e uoti. E se mai le wawenga o lo o whaia nei e le tua i taia uma. O le wha moe i a te oe, a e toe whaala ma whawhangu i a te oe i le taia o. Ngā le mana tua po au mena whaile po wana se ngia lo mauli ina ua e malolo. E rei lo po whenga e miki iai. Po oi whenga e miki iai.
Everybody, the greatest miracle of all time ever is that Jesus rose from the dead. Wavenga sili leo na matautia. Ina ua toe tu lai mai Yesu, ma toe tu ma ye woti ina ua mai a. Ona whaasata roina o ia, ai toe tu lea sulona tolu. The resurrection of Jesus proved the authenticity that justified everything he said and did while he was here on earth. O le toe tu o Yesu, o le wawenga sili leo na matautia. E wha mau whailonga ai i le wha tua tua o tangata Kirisiano. Na toe tu Yesu. Wha mauni ai upu sa ia sa no iai, ma whetalai iai. O wawenga sa ia whaia i le mana o le tua ma le mana o le li whaola. Mea umana ia whaia ma sa no iai a o iai le lalo langi nei. I le taimi o lana misiono. Mos whate ta inga la lea whatu nei. A whaia te sa vali le ala. Ai alua lua e tau nu o tulo ua manga lua le awala. Ai o le manga lua la leo awala wa e tū le o ngā tonu e le loa. Pe te alu ilisi awala lea, pe te alu ilisi awala leo manga lua o lua manga. A o le manga lua leo le awala, o le isi awala i leo tū tau ngvale. O lo tāti el tanga tauti. A o le isi tū o le isi mangala. O lo ta oto ele tanga taola. A o oe wa ele mautonu. O lo e fie i lopo fele a wala sao e tauna e alua. O ai la e te fasiri e. E te fasiri le mga ala o le ta oto ele tanga taoti, pe e te fasiri i le mga ala o le ta oto ele tanga taola. E mawhai o na tala nua mai i ate o. Matali mai i ate o e ma tau atu i ate o le mga ala. E te alu. O fete alu e. O i te fasiri e. E te fasiri i le mga ala o lo. O lo i aile tanga taola. Who would you ask? The road where the dead is lying, or the road where a living person is just laying down there? You can't ask the dead because he can't respond. He's already dead. So, the information that you needed, you will ask the living person. O lo soifua Yesu Keriso. Ma ia tātou wola whātua ai. E iai le ola i tu atu o le oti. Le vāwenga tele le nāna whaia. Mai lo o nisi lava vāwenga uma i le tala whāsalopito. O le lalolangi. Ma le whātua o le au Kerisiano. E loa ai o lo o soifua le li whaola o Yesu Keriso. Alo whamai le tua vai lua tusa so tātou manuia. Ma ia whapena fo i o na mana le upu fola a le tua i sunga i whawhengainga pēa o na talaia pui o malu tāpuai i le aso o tai au. Whapena fo i o na whatumu mai le rangi le tō whapa ia a le au whainga luenga. Me se fo ina i o lātou whautua o lo o whautua ma tutu watu i tua o le ngā luenga. Whapea fo i a te utou le au whainga luenga ua malo lo pensione mana i utou whaletua. E lem whai na whangaloina utou. O utou o pautu malosi o le tala le lei e tua i ai le whaife au fau malo le whaletua. Whāto au mai e tausi le matanga luenga ma tausi no. Leanga o utou ua iai le sosia ma le angavaa ma le tomai ua lofo i o le utou whiangai ma whaafita uli o le a whaafeangai ma le whaife au fōu le nei ua ia te utou le tali
e tua I ai le whaiwhi au fōu, I le teimi e mana o mi ai le vasosoan. Ia te leo tātou te tai o le malo, mai o na ao se I o lava I o nei. O tātou te tai whaale atunu, pulenga mamalu o li I mwhai pule o I tu malo. Le awa luma o tale ma le awa luma o tina mata mai tai. Le tupulanga la luvawa o Samoa whapea fo I le tinifu. Manuia malolonga o le nei e fiafi, whaafitai le whaafonga mai I le nei vai aso atoa. Te iatu lo tu sifua, se malolonga fi le mu, whapena fo I le vai aso fau ia o onga le whanau. Ia sa ili malosi. Ia a wafo I ngā ruenga I tūte mawhai walo filima. O le anga patia ai lo tātou tunuu I le vai aso fau. A whai wa iei se upu, wa le tau la ulu ma le tau tamari I lau whaafonga I le nei vai aso atoa. Whale I le whale o le tua. Whaafo I mai upu o le I atau o sa vea. Ruia tele o tau tamam tina mātutua le atunuu o tau o Sirianga o Samoa. E tua atu iai le ngā lala ma le fia inu o tupulanga lalo vawa o ainga. Ia, anga le leiri I tātou tamam tina mātua o tau lo whaia le whaiva le nā. Le au no whale, e asu le ipumai, mo moli le fuala au, mo moli le tau mawhitanga, ma lo whai o le whaiva. E le whangaloina o tau, o lo vaia o tātou tamam tina mātutua, I to tonu o maota malau. Ia le aonga le whanau, tātou whelo ai pēr, ile vai aso fou, pe a moua le avano, kako o le loku, ile aso tai au. Maria ia. So ia kouke koe pisa ile paketi ale atunu umale. Malana wha polo mo le tātou sisi ngā fua. Ia, ele ngata foi le nā, ia ise teimi o luma, wha leo foi mo wha ilo le whangatia, ia tā penanga le whono whauwhautua mamalu o Samoa, le mawhitanga so whatasi e whaiwhi au Samoa, le ofisa o le konsula ma le tama le malu, le fionga ia whemata, His Excellency, Palu Salue whapō le lua, whatalo whatu ma whamuru atu fo i le whaiunga le neiva yaso le fionga le tama le malo ma le whalitua ia leo pepe, ia whape fo I o tātu ainga I fia, ia ai maise o I lātou lo whātau tolia I maota ngāsangasi le mātou te talo le nā ina ia lo whangia e le atua lo tau soifua ina ia whaafoisia le malosi a e tu ua utau I le pese a le ataua ua whaingoina e mana tua pea oe a mangalo se leo alo whatele mo oe lunga le apia fōringa lunga le tātou Facebook page ia whapea fōi ma le tātou YouTube channel ina ia toi ki mai laula au le vai aso tala si mātou tamam tua sa mua I malai le nei ngā luenga la vea levi la vea I le tele o tausanga ua mawai mana tua pe oe le ato sa vea o tala nai winga o tātou tangata I le nei vai aso atoa and those are the stories about our people this whole week. And lastly, mole mole, vai le tātou tangatalo, vai le tātou container talo le nā, o lau sao le nā I matau, I loa ai, e le na o tala ma upu tātou te whaleo, ma whalele, ma uoide sa vili, ai le ini a tātou ngā yoinga. Not just words, but actions to show the kind of person you are and the love that you have for the people of our country, beloved Samoa. Lo foi atoe? Soifua. Auva ai o furinga,
No ata no te wina Pe sa sa e pe Pe ave tu fea Ae ona lo alofa Mo oele mawhai na uma Ta oto I foi le pongisa E whaangalo le whaingata Ai mana tua pea o fōlinga Ai ona ulo ualofa O oele mawhai na uma Ua o iloa wa e alu Ai whaingata na ngama o ilo ufatu Tau mawhai e whaangalo Ai mana tua pea o e se aso Pea o tau talele sao E manu malo la mau manao Ua o iloa e alu E whainga tanga ngalo o e lo ufatu Tau ane o la uwa ai O loa tutu whaatasi mai Ma la uwha alongo wa e whaatofa mai Ai tu mau lo lofa mo oe I o uaso o tutoe Ua o iloa wa e alu Ai whainga tāna ngama oe lo ufatu Tau mawhai e whaangalo Ai mana tua pea o e se aso Pea o tau talele sao E manu malo la lau manao Ua o iloa e alu E whainga tanga ngalo o e lo ufatu Ta oto I fo I le pongisa Me whaangalo le whainga ta Ai mana tua pea o fōlinga Ai ona olo ualofa Wa mafua I nei mea uma Ua o iloa wa e alu Ai whainga tāna ngama o I lo ufatu Tau mawhai e whaangalo Ai mana tua pea o e se aso Pea o tau talele sao E manu malo la lau manao Ua o iloa e alu E whainga tanga ngalo o e lo ufatu Ai whainga tanga ngalo o e lo ufatu
sa